Moatoga fie o le Mount Fowl Band. Ia ma le whatunga le nā no fo isa la whai lo umotu. Ma o te pai le tua sivi o polu o lo tu mai ai le la au e noa o le nonu. O le la au e sua malie, pei o le suka e mai fiti. Ioe. Ma tautia whatunga, ia o pese tuwai alo tātou aturu. Ia ai fisuisu ia I lava style. E toe usu I nai, ma toe kawa I nai e lea au whai pese ma lea au whaili. Peilona iai le vivinga le botele I sala whai. Mai le Mount Fowl Band. Ia, tama fo I o le vai whakaloa. Ina ua se fulu ma le tolu minute o te nei le tu lai wha. E le amatalia I fo I o le tautua wha au lau Blue TV ma le porokalame o le Tautai A'e. Whaiva o tātou o tino. Ia, Tautai A'e ma le tau au na asiata me se fo I se taimi su mai lei a taua. A vanoa sunga le loia ma whaatanga mai ua toe su mai fo I le rei fiafi. A so wharai le rei a se fulu ma le tasi o le masina o a perila lua afe lua se fulu ma le wha. Oi, correction, lua rima. Ia o le mele maua I le vatua o le ae mana tua tala ma ori o le lua whala tau. Ia o le nei ua sau le lua afe lua subra lima. Ia o tātou iai le alofa maleanga le lei o le tātou tapa au sili le langi ma loa fua ai la ua maua. Le alofa tau muli muli o le alofa e le mavae o le alofa e matalasi o lo tātou tapa au sili o lo I le langi o ia o le atua sili sili ese o ia o le taitai sili. O le taitai sili sa o lava le nā. E ifo I ai tangata uma o mea uma na whaia e ia. E le ia se mele I whaia e ia. Whamai e ifo I ai tuli vai, tau tau e lau whaiva. Lona le lei, ma lona sili sili ese. O le atua lea ua fuai o na tātou toe whetapa I pe au mangalu ngalu o le ea. Wa e sila sila mai. O wava ia tu I whainu mera o le toa tele I lunga o le YouTube. Ma lunga o le Facebook. O le fo ua amatau na awhifio mai. Ma tau pati mai. Tātou te mili tino mo tātou āleanga whaatasi e peo le tala I tautai o ngā te whale. Ia, pe a whaapale o lātou waa wholaua mai a se tiu ngā malie alo ngā atu. Ia, po o se whaiva fo. Ia, na whaapale lea e siaki e lesi tautai pe na asa se whaiva o lesi tautai a share, faʻasoa. Ia, umarona whaile lātou faʻasoanga lea u whaapale o lātou waa. Ia, ona whaile o le me tau o le āleanga o le oka kaukai. Ioe, ai atu lesi tautai alofa, tole, kwa li o me whaasari si o manga ofiso o whainga whaivanga, mai a lewa, ia, wako mea la po ai e kau ai a ku kongo ne, tau ai atu nai kau kawai la loro me riri inga usa. Ai whaftai le alofa o le atua, ia, le ua tātou wa tufi tau whao na manuia, lungo le nei porokalame, whaftai fo I au wala o fiso o te inga e lei titi le whaftai. Ma faʻasoa ma se tasi o uso le nei ana le lani tae au. Ma toe whei loa I fo. Mai le fitalinga a leuru moenga ia tea. Ma ia asiata. Wa umaso ia sa kako whai eire kala vo ilea matatalo. Sa tātou whei loa I lumo le atua I talo sanga. Awa o aso ia. A pauanga o vaenga pinga kako viso o kai. E lei va ai e mata wanga o le mai au tua o fai malanga ese atu nga o kakalo I le akua fa manguia se au fa ngau fa manguia uso mo ko fa finge o ka mama ki nga o mo watu isi atu no a o asola nei mo ye mare me fa popo lenga e o ai ro ki e va alele sole e o la foi mare wifi e va alele la ko ia e ale si contact e kalango ele to ye la se me tau fa pena o le filo I lumo le tu tarsanga. Whaupopo ai ma le whailoa I lunga o le Facebook ma le social media. Ioe. E walanga o tātou ia, o au ia au te whātulanga o au lewa travel so, o whaalua I so o le alu I Amerika. Ia, o matua whaingo o fie ale alu I Amerika ia te, ioe, ona o whaamanuianga fo I mawa noa. E nalana o whaiatu. Ai le ia rue sele va lele,
au te tango update mai se o to o lua ma se o mātou fale. E o whātu ia, honey. Awa oe le si, wa lewa le lua mafukanga ke musu e ka uro ko o lua honey. Po o han. Ai a whainga iau whaangongumi ma e ke ia le o le whaingo fie anga e honey isi kangaka. Te whaila lau tala. O vatu han. Ia o leo le a. Whai malanga le mato. Malanga la anu e serva lele maukilani. Ia, Yehova e vai ka ua. E vai. E whai upu kau ma vai. Yehova e vai ta ua. Manuia le whaamuri ka kalo mai ia manguia le whai ngā malanga. Ia, sen maleaka hui le pio saka pika ke whakarikari singa ka mai pānga ngoa se iwhi pasia i se i kau wasa i le whioa i rauwanga rea. Ai pāsinga ka mai kisi fo i lele i rungo lea kare kau sent. O ngā lai aka o luke whamakala ngua lau mea ngai whai. Le vanga dua waku re ka vale e o ai lumo sia lua whanau e matua e musu e te kisi ma e whamawai. Ai ngā maua singa ka mai pānga ngoa i ko kongo vaongo fua. O vaongo fua hui deni. Pinga on kama whaasanga i whafora whamalama. Ai sen mai e lo i ngā marakam. Sauni la atu. Ai mana tua la. O menge sa le I maua yaso ia e le I sau le social media ma nei tua inga awala o fisota inga. Awa nga o nga uma iau papatua tulou I fale olo wa sava vari kokong. Uma lo inga. Le toi va ia. Yes, wai le ingi video call nga or telefongi or fare komiki. Sa o ia ia mga ileta e kusi e kai lua fa lima va yaso o kauaru po ua maua. Or kai miringei, e senga fusi fafo ilumo tangata I le whaamawai le departure. Ko e sa vali ala au oi kukongu me fu le security le custom. La au oi kukongu ala e bye. A vere whako whare si au ka manga mako ua. Pia se kuar kakau ki kau I ki hase kuar sa isa whaka. Pia sa lau ki sa lalo ki whako whare mai foi au ia whapenge I oi. Whako whahan. Ia aruroi ki o ke le lau tikeri or paka. La amarkaka ngā whamai. Lai wala au foi non koro mai. Feula ma merk mai. O una lingi o kumo fo o hai mera o kamale oh my good boy ya wari lo po angi ai to o mai la utala le mafua e pia ka ma ke le la kamanga le sia ko inga ngai ngoia fesora isuia e pia ma o vejola ila ele fia kamare or fa ma vai ma o kamanga pia ko e pu ele kai o le wingo la fa matalanga o le ese or swinga wa ya o asola la sa fe ina flota tu fa pia tatu fira ilu mo le tu talo sanga ar kai mingi fa popoi ma le social media ie ka ko felo ai o le si fa finge ki nga I loa e iai mo me o popolenga I ke ua ia wa o kalani turn your phone off or your Wi-Fi or turn your e sa o ai roa sa ko inga nga la wasa fa I ka mano tau fa inua fa redi ana au ka faron ko rua nga sa war fa sisilanga please. If you can all turn your Wi-Fi off or put your phone on the aeroplane mode. Fasanga markamaro mai. Ha? Ya ko saula ko repeat mai. Ngofo marko are kilo ronga. I ron ko ru. Si imare di markamaro runga ngai sauro ngengo markamaro sauro markenge ol valele. Al valele ka ko porinsia Samoa. Fa mai markenge ia tama. Okay, we fa Samoa mai. Ngango markamaro mai. Hey. How can I turn off my wife? How can I turn off my wife?
Because the announcement says to turn off your wife. Your wife. Fekuro markala si kingi. Or kingi kide le finger wengan vale. De some sak pai kia fekuro markengi. Oh no tama. No. Wi-Fi. Turn your Wi-Fi on. My turn the wife, not your wife. Wakau ka perko ingar kiwi si ya me fu ile o mai fu yo ya ko ta lu ya le ile o le mwenga nenga fa yer kala le ka heo ne la wa ma fu no fa ya tu nei o mana tu wa ile marko ingar nga ya ole la ufa sanga marko inga siongko o pula lo fa ya are mai teni ana u kilo non ko ro mai ha sorry la fa fiango ka pe nga isi ko no wifi la fa mai turn ngengo marka ma lo kingi how can I turn off my wife? Ya ava be fu on nai on alo ali ka pe ya fu ko ki vi se nga o ko ya to fu mata to fa talo fa malo no sa fi ole so valile ai orka ko ore kamar ko tuluma cha ila ka mo si ve nga walis ole ko tuluma me ka ko ke fa ye ngi so fu ya ole la wata to filo a yele nga to lunga o italo sanga ole fu ka ko filo ai pe u manga lunga lo le e wa mafai nga sila mai ia o kiskisi ko lo ulima ole un larga kanga mar finga yoi sa war ka maru ko kongu la ai ka maru ko kongu o fa pero ma fa e pe ia ole ka mo modi e moronga i kai ron ko ya malo le soifua folau ali faakangi o la ka wonga ai ua ya nga wa manga va ko ni se me ayo fa so ia te o te le tina ai nga matamaiti pe a vai wa mana va do le se me ai o fa ya aka mai la e lu mo prokala me ai se ko fa uma le ma vela wa lu le so nga Facebook ko ki nga ai nga le la wa manga va ko le la na lo tango tau atalo fa I veo yo le tala le mafai ono o fa ngalo ya lo tofu ifatu ai nga tausi fa tele to tele ya na yo tama fa le nganga ye ofo ina yo matu fa le nganga o lo o ngalue ya mali to tele o ila to wa vea manita ma fa le nganga ya ila la to te sil fia umar mato maftanga nisi fo I mato tele ife lo ai o lo talo mo le nei por kalame mo le nei o nanga mo le tolo fa nga asiata fa tele lo to wanga le lei mo mia la vai e le to o na me se fo yo le uso lo mato mafuta le prokalame mo mia le sitia fo ital sanga me se tatou tua ale Bluwave TV ya fa solo le fa talo fa wo mapa anga mai fans my followers and families ele ko ka waka ko ngi fans ele ko ka ufika ko ngi followers tatou families Tautai A'e families la to my fie le nei tua like love and share tatou prokalame alu for you follow us press the like button or hit the like button on Bluwave page or Tautai A'e page or even subscribe bilungo le tatou YouTube channel ya olau for ile matongi imasina tasi e te sosoani ai I prokalame male lo luma na yo le tatou televise fa sala lau malole ono sai fa afta yatu ya o sei ole ya kia ule kusile no fatu na mai sitina na nafi mai sia matu me alofa male au so sunga le tau godfather ai me se fo sunga sauni se leni sei o waila pe ato me mato over nei ya no tangole lau watu le tusi fa afta sitina sa mori mai tina ya beauty a ching po le fionga ya 14 ya mai mele pone se lau mare fitu ona tausanga ya si ko ai ko mai la vaenga ya ona lau watu la ya le ole wa anto tino le jama
Ia, oe le te mai mo mai le nei taimi o le afiafi ma so o se taimi e te maua le nei tautua. Ia, whaaftai atu. Whaaftai te le lava. Oe fo i le te mai mo mai e te le fia lava ia te au. E te le fia i porokalame. Ia, ma le tautua. Ia, maua pia le fi le mua le atua i lo loto. Te talo fo i mo oe. Ia, ina ia tauru. Ia, ai awane i tō mau pia i le ti ngā. Ia ai e whiliu wa ina i le whaafowina o le mafau. Eoi, pe o fionga le tua. To not be conformed by the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Me mua le ka kong whaafou ka ko mafau. Ke roa o toi whaitau le tusi le mo toi whaarongolongo le launga ina si o matuta mata itai. O le sa o yo lea mau. Ioi, sa o le lei. Whamai, aua ka kou ki whaaka i kaifua i patena le lalolangi. O le soifuanga le ngei, e wa aia kuroa le sikangaka ua whai e lesi le mea lea, o sofo ila ia kopi. Ioi, o sofo ila ia kopi. E ei le sikangaka e le kai nga mafau nga kauso nga mafau le whaingo se mea whaapea. Ai nga wa aia kua ua whai mai e lesi, o soloa. E ka ua ia usau ngoa ngā resi whawhia ngai ngā assembly na whaifa mai o le tangata Samoa. E muli sa ili le akua, mo le whaasingo manga. Ai mua lava kopi. Ai vai le karangoa kuspa ia. Whamai, to not be conformed by the pattern of this world. O le scripture whaperekangia ngā. But be transformed by the renewing of our mind. Ele mua whamai by the renewing of our body. Ele whamai by the renewing of our heart. Ai whamai by the renewing of our mind. Leanga o ia yo kako mafau. E kele nga oki ai mea. Esa. O ia e kele nga fikanga mea. E muli sawi i. Ai mua ka fika e runga i. O le mafau a lea e kele nga whaale e kongu ai mea. Ai a le lei fo i nga wha kongu fo lau. O le lei o mea e kukupu pe a le lei. Ai vai la iei. O la fionga ngā lea kua. Ai ei se mea e mua wheliwa inga. Auange i kopi fua i mea le larolangi. Au fo e ki kopi fua o i mea le sika ngaka. Be yourself. And be transformed i le whaafo winga o kako mafau. O le whamaro sire ngai a makai fwere kako purkalame o le tautai. Awe fwere purkalame ngi a koa ia mea umawha le anganga o le anga nuu ma le faʻasoa lau tele ma mata upu te tau na si le fia. Wa e hola fo i moa au ia. O le kele o isi kaimi. O le mele o le monge. O le whaasese ka ngaka i o le mele o le monge oso. Tunou. O le whaasese ka ngaka ia e keirongo fia le me whai e le monge. E le last. E le umi. E mafua i sea. Leanga fo i e kere i kuri vai i lea kua ma kau i lea kua. Ioi. E kere i kuri vai ma whaaka ma kau i lea kua. Po o le aro whaasingo manga. Wele maulea Romans 12 verse 2. Maulea leuke whaasoa koe lea makanga. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and prove what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Mai. O le Roma e sfuru ma le lua fai upu e lua, kango e su e longa fa Samoa. Mai awa kaku ke ami o ai, au kango e fa Samoa. I lea u fa Samoa ngai make more sense. Aua e ke whaka i ka i fua ma e ami o ai fua. I whainga. Ana ngei lalo langi. Longo winga o le manga o ngala i eile atua, whainga au e whainga. Ai ia o ngā kusa, ma le whinga ngalo o le atua. Ia.
fai pe ako e ku loko kango e fai le finga ngalo le atua. Simple as that. Fai le finga ngalo le akua. Vai, o se mea e malie i o ngaluma. Malie malelei i o ngaluma. Longo winga. A whapupu ulare ngei. Fai le finga ngalo le akua. Ai awe ke fai a kele le finga ngalo lo fare kua. Le angore kele o le kaimi. Ka kou ke whaia le whinga ngalo kou whare kua, ma ka kou kai ko olua. Walanga or ka mua le whau kua inga, oi, ka kou ia ma kua. O re kele la oisi kaimi ka kou ke o whai ele o le whinga ngalo o le a kua. A wa e fefe i roko olua, wa e fefe i a pai ma la whai. Yeah. A o re ki la mua, a ele i renew inga o ka kou ma whau. Do not conform to the pattern of this world. Awa. Sila fo ila ka ko ure mele kupu. A whaia o whaasingo manga lea kua, ngā mai aki oe, o re kakalo ma le anga pongi a makai me ke whaia. O oe ngā. A whaia mai le whaasingo manga lea kua, o oe, o le fowai. Anga ese mea. Ese mea au wala mai ei o ka ko manguia. E iei le si whapeanga o lo kuri vai anga pongi, makala fai koko. Ai ele si e fiu e kuri vai maanga pongi rei ma se fai koko ai makala. A lai fa mai. E si te manguia o le foai ngai lo le ngakalia. Longo winga o le isi fai koko o longa code po o longa pin number o le giving. O le isi nga fai koko o le isi o fai koko o longa pin number. Pray every day. O le si fai koko o longa pin number fasting. Vai. Anga pongi ese uma. Langa yeira kanga ka esau fa mai sole. O mare mako anga pongi ai ma war fasingo manga lenga mako ka kalo ai le kua. Ai sau le si yeira kanga ka fa pe mai ai se o fiu foi anga pongi. O fiu foi. Yes. Esa ala ukala. Ele se langa o le kau ke ko fru mai me fa penga. E ile si fiu e anga pongi fiu e ka kalo e fa mai. O ke whea kua di o le kakala lea uwa ai e pinko. Wai whapenga kako ke wha masingo i le vainga o matai me kukupu. E iri kakanga ke vai o mai. O ke wha iaku e pinko. O le pinko. Lea le winga o le kala o le laki. E mau ana o whapenga e whapenga. Mai, o ke whea ku e ula ar ko inga lale. Ai vai ia i o le mangu ia ia. Ala e fiu kako e ko kukuri makakalo leo ako e ako ulu mai le langi. Ole ai uia. E mau mai. E ila le si mea ngai koe ar fai mai o le atua po le nganga pa ia. Vai o kuri vai ngala ama osi a so. Ai le o le kali le ngā. O le kali le asiata ke faia foai. Leanga o ka fionga le akua. E sili le manguia o le foai ngai lo le karia. Ya ai le kau ki ngā fua leo kuri vai. Ai wa e alulo le whai ngā mea. Maybe o ngai kirua kua oi ma le next door ma mea umale ai ma se aso wa e kango a veise mea ai. Ai ua makua pepeki au ka ifau, wa pepeki au pusi, pepeki au ka mai moa mapako. E whawhanga i vai moa ako. Mea lai kokoi, whakoi fo ila te tala. Maybe it's about time e ke alu wa ilo next door fai sole. Kurau papa kiu lea va kurau mea ai. E ka kala fa penga. O le si fai kokoa o longa code number po o longa pin number e makala ai. Fai kokoa o manguia lo kwea kuai. O le forgive. Yes. E foi le kaimi e ke fiu e ke sou, e ke fiu e ke give. Ave, kufa. E ke vai kua ele ai a ma se me maua. Kurau. Alai musu o kule nganga o le kua. Se o le a pa, o le a mai suka, o le a mai iyo, o le a mai le laka nga kai lo songa fanga panga. Ai kasine me o ke manga o ke alu fai, alu e fako ese. Le anga mafua nga ngofo la u ye me ai. E ke manga o ka ua ko ke mau mea, e ke fa sausili. E ke manga o ka ua ko ke le au mea. Ele o le leile loko e fai alu e fako ese. Iyo. Alu e whako ese i eima e whai ei. Ia mali e ro whinga ngaro. Wa u whai au mangai mea.
ia o ngā o mga o haurfia mau mea o mga o ke vai mai o lai ke le mea ai mai ia ma nga ia ke ia wa walo lofi mai o ka mafaufonga fia faʻasoa a o le faataua ia ona o le pine o nei mea a le leilo mafaufau a faamaua ngilo mafaufau e faaiaiga me ke faia faaiʻu le o le faʻasoa ka kokulu malologa pe tatou atu le break o le mafaufau le o le mafuaaga le lega lave kogu ua ia le maakavika le moaulu oi oi foʻi lega lave le maakavika o ia le ulu oi o Ezekia le ulu koriaka ke ua e fiu e ke mafaufau ai se menga le pae le faku ai se menga le pae le makaivi ai se menga le pae le aukariga ai se menga le pae le ngutu tulou ai fa mai le kala le kusipa ia nga pa i le forehead i le moaulu a le kwa uvakua nge ia o ele kala le kusipa ia a mafua nga pa i le moaulu nga ka waku ai mare savali o le maanga nga momoria ku ai mare savali ale nganga o le kua o lo moaulu ale e ke fai mai e ke makaukia o lo moaulu ale e ke fa mai o e sili o lo moaulu ale e ke fa mai o e ke kamau ainga la ngor kala nga koriaka nga vala au le ngu o le kua o ia se koa e ia se koa ale vala ala ma li solo le si e wori ma li dia ko ma saulo marka mai kikia vili le ma lele kua fa mai male la un arfe fe au sa vai o alu atu ma ona pa lo le ile muriu wangalo le mo haudua ona pa lo le ai ngengo ku masion ko dua le ai wow oi everything ara o ke pa me fe wo mai pa le muriu ona vete mai ala ia le onga veke mai ala ia le veke mai ko e kai le moa ia le na vai la se si o ka ko akele inga par me le moa e de ia la pa ko e ke i pe popula mai o seki ai le anga la pa ka ia palasi marwa ko ia oh my god boy tatou malolonga foi mai Fafiro i koria oi suni ole ko se siga koria fafiro i kot fara i lunga tatu pokalam ire nei vanga le fiafi. If you feel on a rental se whālawi lo antula na whaabitoa molema sino February mamati. E los fulpasene ua pa umaula lo aile tongi pe antolu aso pe silia tu foil e te whaongai nai so se taavale. Ma mawailo avro ile se i e afe tala Samoa ile whai unga o le basina. E mawhai ora piki le taavale mai le malawa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i lafo. Pe mamulia tu foil whalitali malo o lo e wha mautu ai. Ai nga whaabitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se Lave ai olo o yaile fa mama avenga ma tu olo yaile tanto account in New Zealand be lafo sa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o Tasi Market be asias ile tanto Facebook o le moana rentals o le penga ta fa ilangi o le moanarentals.com moana rentals o lau pa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Lo ia fa tai uto mo melo wa vano ia fatalo fat fo ia sia tama le fa fonga le tunu ma fo leo le songa le atau a se mai mo mai fo ile manu le tunu so stafa e feo ia tala le tama matina ma tu mai se fa vai fana ia fatalo fat fo I lo sunga polo to fa vai mai ma fo le sunga ia le atau Malo tawata ini vai so le ole vai la so mun bulio aso finga nga uskanga ka ala ai Elias ya malo nga lulu io ata fili lo sunga de I matautia Godfather ya sunga le tawu du proclam ya
Whakaro whakulau. Sunga kai o kako po kalame, na ko fasa, na mai. Ia, whapefo i le sunga ia saungi. Piwa ka malo, fo i le se. Piwa fo orkis masi lako ia ko sau ia. Saungi. Iyo, Santa Claus. Fonga la kungu, yung kupu mongai. O sau tama. Ia so, nengang fifia, so fumo ma langi ma. Halo whaftai. Ia, vi ia leanga le leo le tatu tapa au siri le langi o le tapu a oina lo soi fua. La le lei. Ia, ua mawhai o na tātou wa avatuli ma wafata fata. Pio le tala ia sauruanga. Ia, e te lai na whai maitanga tau le langona atu ia le leo Godfather. Ioi. Au te lelo ya Godfather po o le... Ara ka ko karango whasamsama ngon mo karo kelea. Ko le mai klao le mai karenga mo ama kai me. E kau ele me nga mo pustas. Ele pustas ko pe ro mai. Ele vai a kuio le pusta. Ele vai a kuio. Ole ko vikila o mai. Malo fa tai mane lo fusi wole. Io. Agora ko fusi wole ka ko ofisa ele o mafaina fatawin. Ia whaftai hui lau tō wha de vai malai wa ese tō wha. Ua with worrying le siwa le Tautai A'e. Malo whaftai. Tai lava mo le mea lofa. Kau sia e ke ole so sinus. Au te popoli. Au la ke kanga wha pili foi le ke uleanga. O vai se o le ustai. O fai asi o fai o le usika ai au o fai o makua. Kanga wha pili. A fea ko nginga o na so kofi e ke wha ku yes. La e pei fo i o limongi. Vai aso la. Limu. Ioi. E ke loa. La ka wa yo e fai recognition. Awa ke aro ese o le ka ke o le mele. O mana fai mai le tu. E vai ni ma me o ka milo e me fusi wa. Male au ngani. Ia ai sa ku ko ke vai o ka ko pusa ki wa ka fu dia. Ka fa pili va le ke o mangu mi. Ama desu su nga o mai fa ma vai. Ora ka mangu hoere ya I vai oi anga lua la pe ko o kire ke ala ya o se sila mai le ilingore tu siro fusi ore I la ringo ngai Se le stila. so vai me isso think celestial vai me leo le ai lo lei fa lei yo lo vi mola tala le lo si la fia think celestial message le na Russell M. Nelson ia lua ma fa celestila no winga la e sau ke le usika I fo I ka kukula I tatou o se le celestila le na o ma fa ke mo ko ele kuro ga ko celestila celestila terrestila que le esquila. Olha foi ao olha mailanga ko e ka uma faia me milo alanga foi nga mailanga foi o ke ola lo loto no programa me le tala le na faia I tu le pa kango e vidi mai lunga le la vidi a veces kubu olha o que ele fez kwa olha fa winga ngor sa ngor banga o nga sifia fa mai vidi e o lunga vidi ya le wiga cara o pole bailalo ya ia ai o ba o so se ko nga sikaili lava any colors whether pe Tautai A'e po le lava le tu nga design ia e mafai ona matou va foi le supply ele Tautai A'e style ia e mafai foi ona e okaina lungo le PT ties okay malole ona sai fa te to le ua ai tatou tele io le ano fale o le tatou mata upu manisio faʻasoa o le so o le aso soifua o le pulisili o le Bluwave TV ia po le Bluwave Limited le iei ma le tatou media arm le o le Blue TV e ia tatou porkalame tolu o le Tautai A'e sports talanoa ai maise o le breaking waves fasuma lima tusaga o le fioga le ngā fatasi fui mono anai maten anai ia o ngisi o aka ka maloa o fearuai kama kekele iyo jet ia fearuai ka malo e mo na tai mio o pai
e ia tana no watua ya misa e le tana le tamalo pai sisira mai ya ar ke mirangi na ona toi mo o siri I lona tino na ya soia ya wa bole toi ya ole sirfia Samoa ole pulisili le pole owner le company ale Bluwave Limited le la via fo I male tatou BLUNET va ile pole kale nga po e Samoa te mio fainga ruenga ka malo al TV9 Australia le kale sa fainga for TV Samoa TV musito ko si sila ko ka kale le ua le fala ai pa ro pa langi ma tu si sila tu tual amata famayang hampo pikini le pikwape yeah that's Martin nga le ile osonga ka illa o maki o anaila ya soya le la pe uto to mafai le pule to o lon tino le ya o fenga ta what too much corned beef and kasi ang mele kuma olanga aka olanga iya ili besere aka iya pi kau fasi esi pi aka kau fasi iya aka kau fasi olanga aka le o kelenga o anga fo ia le fionga de pule o mo ne no tal no il tatou pule or kanga ka afia ola na atalea ai afa no ai loi mata e kangi afa pepe amanga e ke vai moi e sau mar palang ke moi ko mo ofisa moi ko o ke kakala ko ofisa disi aso ola ia ile la me ko sleeping bag ai tu ton no workes o tau fisili ma tu fale po ala ungi homeless tu ton ngole ma tu foi o ka kakala ko ele ofisa wa e oi tala tu ofisa pule ona la ka ke me ngol folo le sleeping bag o fa sanga me lo fo ke a misa marine o inga sau mo mai malio pokoro po mo ele pule I ngau bio le pisisi ale sa fa di o e wale o sa lo ia para ngau bio le pisisi ale sa fa di ko fara e sa lo ia o ngau e su se kupe ko e kasi ar mavuanga o kuli sa o tuli o exile si ali ya molia to lo fa anga o le uso tu lo fionga ya mi lo was so fu le so o le tongi o nei me uma o lo soka ko kasi or ka ko bakinang ku ka soka ko kasi masaka e fa mo longa soifu yoi awe te pole la le so tai au ole ko mai oi ku male perna len ku e ke ku wa papa ki perna ai mo na ona ne yela vai fa mo mole a fio tu lo fio nga so ka papa ki ale wana wala au mai sunga ya su ator ma na ve misiru ki su ya e a fo e su mai kai au fa ko a ka ko official ai la kai au e usu ai pesi o le sui fu ka ke o fa ka ku so ngale la ta mai ba nga na fai ku so ba nga fai tatou administration administrator foi le o ka ko la I o fa sala lau I por kalame uma e feura la ka ko ke kai au ole pese ai le sunga ya tolu ma na ve su a misiru ki su ai mo le fia fila vai ana nei fa mo lo fionga su tu ma no le fa por kalame ai su ku no yo e a makanga fisika ku pakeka happy birthday yo su mai le pese ya haka langa bang walang na waru ngol pokaram ko so pese mo pokaram ka au ya vai ka ko ke ore ke foi la fa ka ore mo ke ku se fa per la po ai mo kwa ka un ka papel mo lunga fa mo mo us po el peken sei fa mo o fa pe ore waru de break ya sa ka ko pesi ko me o le lo happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear boss. Happy birthday to you.
Manuia lo aso whanau. Manuia lo aso whanau. Manuia lo aso whanau. Whai papakiu. Fisil pa ke kangange. Whaamanuia lea tua. Hey! Hey! Yeah. Manuia la tua ngau lou. Walu sumale oi fa se furu male lima tau sanga. Lau sunga le li Upholstery o le tatou tautua mra unanga. O le aso na fina mau mai ese tatou me alofa. Mai se tasi o tina matua. O tele mai loa pa probably o le tangata matua le Samoa o lo soifua. Se lau mo le fitu tau sanga o le soifua. Soifua. Mai au se tali me le pone. Ia le lau ka ngoi fa leo le ano faangana mai ma fa fitainga. Lau to far vai malai a fionga le a taua sunga sauni. Ta lo falava. O uia nei a wala mo molia tuai la u fa fitai. Le a u to fionga ma le ofisa ma malu. Ono le faanga e tia o nei le tina matua. Ona o le langina o le pese mo lo waso fa nau ma fa manuianga. Tau ina ia manuia tele la u to o onanga a wale longo puia li ina. A wale nofo mala mai o le atonu. O au o beauty a jing le soa. Se lau marifitu tu sanga. Mai me le pone au se talia whaafitai tele. Sau e marikupe kongu whaafitai tele. Mawar matou tolu se lau tala au se talia. Whailo atu. Whaafitai tele. Ia, sau ngoala usunga le ataua. Ai se whaafikai e wale tina matua. Mana me alofa ile asora nafi. O se kausanga e au sianga ka. Mai e se Samoa e au sia le kausanga lea. O mela le wako e fole whaia musui o le mako waengange. E koe whamungi aku ia ngiaso sikele ma whaapopo le kua ngisia sikele ilo soifua. Au lia kausanga fau mangisi kausanga. Ia a ia rofangia pele kua ia lo marosi ia mesfoi o mai aku ese le o o fangia o mafofongo o lomo kua lomo winga lai ele kulanga fale lo kongalo po se me fa penga ia ai mako ke a lofa kere a oi ia le na usau do atu ia le suga le atau ai fa leo mantou nganga ana mantou auso to ia mal mantou o finga ruenga atoa fa tele lo fingo fuatino tu sa yo le me alofa sa e ao e ala mai po sio walu stamali isa malanga mai le sona nafi e manisi lava o lo fa ilonga ino to waso soifua ile so mole tu lo fa anga ma fa mlianga le so fa na u lusu mo valuto sanga le fine ya rosa ia o se alo fo e fa sino se mato fa fe ngainga ia a fin ko le sona nafi na to ia happy belated birthday losa ia mo ngalongo ve mai so wata au le lunga ia ai momolia tu ai mafale wa tu tautai ia ni so tatu fa silanga awane emisia le siva le nei ma le fa fianga le nei i le po ataiao ale is it Donald Donand and Avila ia siva le ole a faia i le fia nightclub ia i le aso ataiao le po ataiao i papa to se furuta la le fale ia fia i fo i le sunga ia junior vailua po o le talainga ia tunai junior vailua DJ oh yeah ia ma le tatou fa ili le fia nightclub ia i le fia taiao la ngolago sua le fa moe ia o le au lea le tu malisi St. Joseph ile latua ia fa so tai molis fa mtlanga fa so tai le fionga e mongo ti alose Domenico la nga foi le ia la nga foi ka ser kinga nga yenga rosa okay ia le nala o le latu vaenga le e fai le latu fia la ngolo sua le fa moe I think o le tele donations o le fa moe matupe o le race ia e mo fa nga mo fa na wa nga po le latu fa mana tunga fo yo le loma ia a wona ngalo a fio tuai le aso taiao lango fa moe o le fa sili mai
le tangata le fafsiri mai po fese fio anga o le tina ia beauty aging le soa ia tele lopo le wa ia ola sorry po o se ana tene ana ia po se ya ko mo kala mo to e failo mai ai se sina tsirfia ia sorry io po se me ia ana le tua ana ia po ia le tina ia le soa ia beauty aging ayo nisi tatu fasi silanga na foto ina tu lunga ia sofono le vai sofou o nisi o committee ma ainga o le fatu tu ile tu Samoa o Tasi au sitalia au wana ngalo le tau fa moe na o sisi le mai lunga le tatou puletini ma le tatou posta le na tu ina tu e fa faingo fie ai ona refer la vai oe malosi keke le vaenga ia o le tau fa moe o fasisilanga le mo mate o kilani o le fast ainga au kilani fasisila tu male nganga fa alo le afaia le tatou fono fa le masina e le taimi male no fuanga o lo ta uilalo out club o tahuhu e le aso lo se fulu no wingo le aso sa aso not to day after tomorrow o le salve so fo tal fa le fiafi o le ato fa wa we foi ma tatou restala ai maise le fa ma popoina o tusi lulu o le sailinga o le amio tonu fai ba le fa alo tele sainia le fai lo tusi to fa e le matua fitalai te vanga lau niu e tauala le vaenga le mo tatou o kilani le sa efisi di mai a so sar vai so fo ta o le fa o tau out clubs tatou te feiloan tatou te feilo ia i le tatou fono fa le masina ia mato fa o wele skala o ela le ke fia le skala ia sua kuma kala awatu e to mo wala va no e te recitalai ile fo ia fiafi fa pena foi la Wellington o Wellington o le la to foi misa to sia kia elta fa silanga mo Wellington le ngai pe ia Wellington o le fai unga o le vai aso nei o ta pena misa mo Wellington manisi o la o Hawke's Bay le ngai tatou to la por kala mene nei vai aso o se va inga ia le wa mai Wellington le mai le fionga ia peseta o ia fo yo lo taita ia mai le tato wa mafutanga ila lo ainga fatu tua ile tua Samoa o Tasi Wellington o le a faia mafatu no ina le tato fonotanga ile aso tona nei aso suma le lua tomorrow ele o le sala Wellington it's tomorrow ile itulai suma lo le auli se ia o atu le itulai fa ile afiafi no fuanga i fai ai Cook Island Community Hall suma fitu Bedford Court Canaan's Creek Borderua ia na utou sirfio to address a fio atu o to u mai mafai ona lata ma avele area le mo to matafale wale vang fa fai el fatu to ile to Samoa Tasi fai to fono aso tao mai le sfuru male lua le uli ia ma fasi silanga le tau lunga i tatu fasi silanga o si vaenga i Napier fatu to ile to Samoa o Tasi Hawke's Bay and Napier ala fai le tatu fono tanga le fast supporters ile aso to na nei o tao fo ile mo o to Hawke's Bay Hastings Napier ile lima ile afiafi ile hall ale Hastings Wesley i Hastings fa mo le mole afio mai tatou mafuta ile na fiafi fa fitai o le tau fo yo vaenga ia au fa fonga mai o tou supporters alu ma fatanga tanga sau se le ni mo le stala po le lava se lengi ia le tupu ai o se fa se langa i o e faile le skala ala ia se le ni o ila atu ona tawalunga le o fa se silanga o se vainga le na ia ile mo tutele sala faile tai ona le la fa adumulia nisi o nai video si oto mai lunga o ila tau na live mai na autova fa adumulia le holo le apita i pisanga sale lolonga mai le tai au ia se epa ia se temi fo yo le auli na fa mai ai le felo inga telo foi nana mawani nai footage mani na yata sa share foi le atu e maka ukia so dia salafa o por fixo la ule skala silia ma le fitu se lau sa office te ia tu committee salafa over ma le fitu se lau ila tou na resitalaina ilalo e avea o ni lango alo ia
po ni lango le si talaina ai vai fa 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 to le to Samoa o Tasi ua toia tata taimi for your road show pa ua ese masi tia le fai numera ia mai taunga le sai ai a se ole afio ato le to tele se tatou motu e lango sua ia le fa mo sai ai le ato ma sauni ia mori le fa malo mal fa tele le motu puleo no isala fai ta mama tina matutua no ta vai le tau pati atu ta ma tina matutua ia ai fa taile anga le yo le tu ia o lo malutia le fa mo le yase me na ngase ia po se tulanga fo ina la avale le na taimi mai le tai au e live mai le tai fono le tai au e tai mo le vanga yo amantuana longo mai e fa silo le afole vai amatai a o ke ro ku mule nga ye ngau so ku mai pasi usui o mai ia manai tangata na auto vatu mana ia fa tele tele tangata ma to tu malo le o ke vai ko sak pai ke tele ele nga tele le tu fa te fo ila ye ni si o e o lo fa le no ni si o lo matua ye le no fa upo le no ali sili o lo ali ta ye le no fa te fo ia sa ili le me mo wele mangu yo li tu malo o yo le ona i motunga afalena ba inga sa ya ile sona le la ya itulanga fo o si sila ku le akale ma tua fa tu mulia le ano i o le to tele o ila to na auto vatu fa tu mulia ile holo le apita ya ro i mafafo por kiko to tele o ila to ya ona i vainga le nasa ia isa la fai le tae ele o mautino la pol mea pe ala uto fo ia fai nga malanga le malo i to moa ia pol mea fo ole ma wala no weekend na isa la fai ia bo dei fo weekend ia se vainga te lua ia sau no ai na inisio vainga wa ma watu e me se fo fa mo mai isa la fai ona tatu tele me fa solo le o la pa ne ko mai kaunga ili se so akore mo foi le po kalame le Serpe kale le kasi mo ponge o saule le live ala ulia mal malanga po la ko sa ngi fo i po so se sangi ngamba se pakasinga fo ko kele a va ver que mi fa ai au mo fo la bongo fe lo ye ko kele fo mal malu sa vai e ka ko sui lu sul male los volume la ko fo lo lango ka ko paki malo naftai so ali loya ila uia mafo tu le fatwa amatona ona tupuni paenga papele democracy Samoa mantua o yele HRPP fias full tau sangale ye o no fape and I think this is healthy for democracy you know ya o mai tangata militino mai lato lo fai tulafono le aluala iluma e taua tele to inga fatasinga vape ona fua foi le ina mafai e ona malama tangata ele tangata le la to la fai malato sweet tono le on motofono le tono be on tangata we can all read body language we can all read understand the tangata foi malato winga especially I tangata ia la o tau va o le foi nei lo isi o ani la tonga luanga sa fai o le foi le to inga tangata tono le tu malo ma tono nu and it is really good ono I la le to mo wele me le atu fa tau le feeling sa lo to tangata paluka and I encourage you to inga a wala fa pe facility tangata ia le la o e tau ba ta o me polan ma fu anga lingo paluka ya ore me lo kupe ai falongo me no ki manga oi ma ko li ku malo and don't make unreasonable demands ele va pe o fai pule ele o alu kanga kale ai alu va pe e ka mai fa me se fa ka me ska vale mo ko opportunities generate a lot of good economics and good development and o ko inga kanga manga o e drive la ko luma kanga kai va ai opportunities ngai mafai mo aungi ko ka mafai su inga luenga mau mai ainga longa luo accountable ka kangi ka inga le kongo in terms of fairly o ila fonga
O hafu ila polo keki e fai mai o le kokongi la fonga ai o le hafu le polo keki ko fai mai o le alko vai le se fulu lima luas fulu kausanga o le kungu. If it's good now, is that good enough for Molisi generations? And o ko inga engagement fa pea e mafai onga mau e lorka ngaka. La e alu aku e alu mo nga ia malunga inga por kangaka la e laku e represent le kumalo ma le kungu. I really enjoy it. I really like ko inga kia fa pea. And I think yes or no mai le to. Ai mo se foi le bongole fa inga nga faingi I mga ko reasonable campaign ala fai pule inga ia fainga fa peka ko ia ese fai mele fai pule le walanga e campaign fai basole ke ese usila ko sa un mo foka e ka campaign de mo paro ka sa fo le campaign I visa for le free mai la alo mai le la alo sa fai free visa ngi usila ko masing lo campaign I mo ka opo musila ai ele fai se fai pule fa pe ngal fai for foranga fa O inga fai pule la si ka basole okay ki basole ai nga paul ka pule mai ole fa nga ole free visa ko masinga fai lang campaign ole tu lo lava vatule ole halo na malo si anga e sa wo ye faile nga mea ele se maka upu e lo ke sa mo le mena me la fa ko me ka ko fa bole e tai ele ya tu lo ele ole ala ko lo wa le fa fonga sa mo ala na pa we lo e fai fu ile mea e tau fa vale ai fu ai e fa nga ai fu ka ko usila ole mele pule il par menga usila lo ke la lo wedding ko ele message nga send mai se kasi ke o le announcement al immigration New Zealand o ngalo ka o mai le aka o ale lo konga fai ka wa New Zealand is welcoming the Pacific by making it easier for them to visit our beautiful country. From 6 July, people from Pacific Islands foreign countries will be able to visit New Zealand as many times as they want, with some conditions within the 24-month period. As a 12-month trial, from November, Pacific Islands foreign country passport holders will be able to come to New Zealand from Australia with a New Zealand Electronic Travel Authority and said ETA, rather than applying for visa, if they are not transiting through Australia only. Se fela sa comment le announcement le New Zealand. O lewa makanga kau flexible mai New Zealand logo approach immigration issues. Onga e mafuanga. And I'm not going to tell it now because it's very confidential here, high-level discussions here in New Zealand. Ava pe ole ye se fai pule o lenga ke mafau e run the campaign po se candidates for le mafau e run the campaign based on international or foreign policy. Good, but not the visa, not the 3 months visa. Ole vai in New Zealand il Pacifica. Samoa, it should include inside the whole Pacific. Any foreign policy in New Zealand e fai ang Pacifica po Samoa po ele mafai New Zealand ala ko isolating ia se kung onga e fai kio mai for easy kung ulaiki. E pa wala advantage of Samoa, we already have a treaty of friendship. But e ka kaunga mafau ole ale pengi fiki o koluma singa ole visa koluma singa. And in terms of you become a burden because you don't have a right working visa. I prefer approach for and you have the ability so le wa vatu lunga lo sunga sauni o le tau titala noa lo te whaasi no tia o lue lau telefoni le message maya tia na umanasi and all message lea from last night lena maya expect the announcement by tomorrow sila la le la yai le watu atu ilunga le vaenga le te sau no tonu la vai itulanga le it's like a multiple visa for le entry yanga ile so le winga la utala
I was expecting le vaenga le ma tasi le pato le tatou faʻasoa ai e o mai lai lo mafufau o le ala mea la faʻaoga ai fua e se faipule not a faipule kagaka le saugi e alu le i le kofi ai oso mai fua e faasee i fua sole o le kau favalea le mea le straight kau favalea e ke le sau e faifuaga mea e kau faʻaoga mai ai sau alu kogo o le gae laku la ia fakekaiga e kusa pe ke ala e pai de time o inga pal o le already o mea nga e decide ngi usila lava ia accordingly and those are bilateral agreements ele o se agreements as fai pules kokas ma se ko kele you know it's to do with you know malo le si malo le si malo while we are on this topic in mayor campaign I strongly disagree le mele va pe e o le candidate e mai le kupe e ko kongi le power billion power ko kongi ile billion kama kikile onga like yakia those are the things so se makua lava e ke kau mafai ke mafau ava be o lo ka le power manage mapa ke kile le whanganga le electricity e billion onga yes I can sort of like you know e fapia e mafai nga ask but o le ala ka mafai e entice encourage el corrupt because ava pe ngila lela walu ava pe asiaka ka candidate a lela wali asiaka va pe mai se lau pe fia se ko pe e fa on ela fanga that is a date you know o lewa ava pe ngila ele manguia ya asiaka ele paloka asiaka has the right to come back to me and say hey mate o lela ko kongi mela ko pe nga va kuia otherwise you know o idela encourage corruptions so e ka ua fu like candidates while they are preparing themselves in the elections or kausanga fo make sure like faisa ola ve kanga awangi ifa pe se me voile makamuli pe ma ka uli kumalo o ke le fa kanga mele o mai ask mai le pedir power o ke le fa kanga mele o kama fai o mai afa pe because ava pe o me fai asia Samoa ka ka volang fai asia ka ka mare kumalo yeah o kulanga langa and that's where we have to try and stomp down the middle corrupt absolutely awa sisila ele fa walang o tatu fa so fa ta pe nai met tupu ele nga male la hinga o walanga le la fa nga ngisi e fa ka wel paroka ai mai se le au desperate ko fia pa i power mau ki ngoa o le mea ngā le la wha o ngai wha kau paroka. O le tūlanga fo i le o le wha o ngā au wala ia. Ma folanga le koko ngia. E whai eila. Ta sila le folanga le tongi. Ma ola ufo i le tua lalo sa vai po o i le kumano lea le wanginga mai. Ai ua eru whai mai sa vai. E le wha valea e le sa vai. Kulo wha fonga le tunu. Au fo neo tatou pai in pe tatou te se ei. I folanga ia. O le mea le o le visa marka kālanga o mea ngei. O le mea pakingo a ngā ngiusila la tobi. Ma le vao malo. O le vaenga fo i lea. E le se special treatment e whaianga o Samoa. O le upumongi ngā mara upukau kingo. O le Pasifika. O le Pasifika e whaasa o atuai, mwha manino atuai. Kasi ar ka kou vaenga lea ufiko i kongu mo Samoa. E lava tuilunga pia ue maua le vaenga lea. Ka ko siksengi fo i lea le whai. Le no watua misa. O le update lea, latest update I think lea, o le kako siksengi walanga wa, o le mea tatou ngā pātia uma ma tatou submission safai. O le koe ngā mea la ngā sa kaungkau kara sa oai kakai o sa ungi campaign, ka kalo i lea kua, i ka ngakarai fafu, e oi foi fai submissions ma mea whapena, sisira mai. So far fatoa auto e update kua lea talu na uma le tatou tauti ngā mara ngā pātia. As of the 31st of March, afe fa se lau valu sumar fa Samoans ua grant o lato New Zealand citizen. Malo. Le ua au mai malo foi fa tai i le sunga le fai pule ia te anau tuiono. Ai mai se lava foi ia o le ngapatia o le tatou community leaders, Pacific Leadership Forum ia o le fono fautua o ko ingala le. Wa vakulongaka. O la to ina le wa nei siki sengi ka malo
Iyo. Whaakai wa. Kia ora, welcome to Ia, wasi si. Ai sau ka maloa. O le fans ngumera kasi Tautai A'e. Ai sau mai fonga sa vai. Ai mai o whaiwa. Iyo. Malo kauka ia. Ka wasa o le leile sua. Iyo, ko inga o. Ia kauka ia. Sau warka malo le ala kaua. Sau mori maule sa. Whaafekai ai i la tau e mese o le tua. Ma i la tau na ngā pātia. Ma fina wina. Siki sengi ka malo. Iyo. Pu e lo mala e yor ka malo. Vai la tatu. Ia manisi lava. O mātua. Ia o le o mawhai o na manuia. Ono nei wha moe moe. Koe ngā mea la lea? Yeah. Ai le ora kami su ere mea kau e whamai e le la sau whinga o le freebie. Manga ia mele kau kalongo e whai walanga le kako kalongo fo i le pāki fo le wo whai ka mau oa ma ka pai pisingisi. Wal koe ngā mea ngā kupu ai. Arang ka ngā mai ka ngā o ngā o le whaalaka inga o ka ngā ka i kupe ia ma mea alofa ma favorites. Ai ka au o campaign le lava. O le o e whai whaale ko miki le o le milionga kala. Ma whai se pāke ke milionga kala so songe e pire o mori o ka ngaka ma mea awale o mai i whai puri. O vai atu le atau o masauni. O vai atu le ngā maka le video le sko inga le na share soro mai e le tōtele. Le asi tama mai sa fata o fausanga. O mano. Ia. Le na mai fa mai le tala o la uleva tu e lunga wa na wa share solo le video nga fe fosi umi ai se vai nga o ke gango atama utango apo mai o le fa sea le tama i le faingo le la koporo keki Ngā koua. tati ia le lautele Sa whakalua nga kongu la le ai o le tama e matua lango fainga malo ai ua matua expose mai e le tama le fa maongi o le faipuli o le mingiska ia ua le faipuli o le mingiska nga le ia i temine na mention mai lava le ngol mingiska sau e malirisi o kangaka ia i kokongu o komiki ia mafa sau ia manatua ia ele fa peta te fetua la sau ua marka to ina ia o le la tautu malo e lua fo side o le story ma vainga fa pena but mo kangaka ngofo o ngā o mai lea whapenge i sau ngō mai ma expose mai le oi ma le kua matua whale i tonu au i koe ngā mea. O le manga i o le whanganga o le live at koe inga. O kono e po whaanga live. O lo e komi kia sa whaka o lo karangopea ma karangopea. Ia e whaaleo mo i lola e koe inga lea. Ia whaupu. Recommend mai o koe inga o e kaunga aro ki Roya City. Ako kau mo e ai la ku e ke komisingo leo. E lo wingo fa matalang fa tai wala ngai. E ile me fo ile le ka wai. E ye tangata la fatura utala le sauni ma le tau. E ye fasili e fa pe iskaka. Ya le la wa o fe e sa ye ile amakanga ma le. Ma ile o mai ele ana fa talia se wai kanga kala pisa fa penga. O le tali le melia. Fa fo mai a filiva. Ora kali de melia, wa kumu makau masua suali. Ngā kongua. Ora kali nga, wa lela vai ka ngaka ongsa. Wa tired. Yes. Wa kumu fua, wa kau masua sua. Mango foi kako. Se yese kau ke ongsa. Ai ele fa be fo ila kako wa. Kulolo fa ala au le vawa ya, mangungu ya. Ai makwa ka fili sa wongi ka ngaka fe. Peua ve fo ia le oa i le nganga ma le oa i upu. O peua fai mau wala fo i le whaalaka i ngai ka ngaka. Ia e whaalongo fo ia. E hila loa fo i laka whaalongo. Ia amaka loa fo i ngā we all humans. Ai o le mele o le pepelo. Mo fiu. E kua oi pepelo mo fiu. Ia le lau mapunga mai lola. I'm not surprised but ai mangiska ka amaka ngā mai ngō lewa. Wa maka e filva ai. Asi sila le atu. O le tatou au ngani le alenga fai aku so o porkalame. It's a time to for little kako enough staying quiet. Ioi. A o e loa fa fonga mai. A o fa fefea kako. Ai se me tu atu. Ka kia ia ka ngaka lai fai kalanga isko inga filva ia fa alu tu tele na o ele tua. Te fai ele me sa o menga o mako nga fa fika yak.
le anga hele mafai uma e kangaka whapea ai mana tuala e se la le levo pe ao inga sa i mai roka ma kua ia iyo fai upolu e se la le levo e ave i lor mele pe ao lo inga kuku mai kangaka wa te taunga take le lead ka kouia makai fai upu o i ku malo mafio anga a e loa le mea sa o e fai it's about time iyo nga lo fai ai nga yo ko walo ma fangau fa feng fai mele fa sanga mai camera ya kia fai mamalu iyo they heard elo ke la ngonga mai ra vai nga le roku sifu iyo nga fai ai na yo to walo fa sanga mai camera le fa mai asia kam sa ungi ma fa sanga mai le to fa sanga mai fai lo malau sa unga iyo e ta ua fo ile to ua pitola ole ola ofisiti o ke koe foi mese kai muli de fainga paroka ola ofisili ama tatu fa pea sauni mai se voice finga no le atua no to e fa longo le ya na share mai el tangata ya tiao le fa tara no anga ya la I like o ke fie mention le ngoa ya specific ai la maka upu ele o se tu se le fa tara no anga ale tamaita ya maina le ambayana lipoti ia ma le tofa ia se manu le radio Samoa fongamua a share mail tanga te o ko fa ngolanga lai te kai lo wingo bu fa pere por hal mea por hala uanga sala o fai a o fa ngolongo le leila o le va ngala o ke fie fisilia ilanga na umma le leile le fela fo inga le au fa sala launei ai mesia le tali mai al tama ita ia mai na wa o ia le na lui o il fatal no nga le fola le fala fo ile male te ita ia fast ma va fa fai e fai mai langa comparison e ku kusa le mele o kupu ya fale o mavaenga na modianga ma le mele o kupu ya la audi ai nga paule esenga o le ese reaction of mingiskange saule o lang comparison fai mai wa charge la audi e ui ele ia se fa maunga pa se ronga uma marikot on the other hand wa charge ia fale o mavaenga wa so a wala vea ir kangaka wa so a ides ka vale ma a fier kangaka la ka mangu ama ia le fo wa anga ol mela e piko siringa u ngefuai a kala ngoa ir keiso la audi fo mai o laile ia se fa maunga ai a kala ngoa ir keiso oi foi fa ma vai nga fa mai wo mau ki ngoa wala vea ala fa mai ko kusa le me nge yeru ol mela le ke nge fuai ko fingele ia o lona foi to lu le leo o le o ke o fo o fe sa wai ko ainga I it makes sense nga la facility tu i ya la tulafono e ku kusa comparison nge yelua la auli la charge o masalonga versus ile charge e kangaka le wa molia wala vea wa kaya kusa it's a physical evidence e ku kusa me nge yelua ya mai sau popo nga ele ka o mo ai ka mo le kai mafalua avenga popot o fisili mai nga ya lauli mo falo ngol kali ma lauli o le mangingo ia ile se senga pam kara le se senga o le mele le ngo fisili ku sa ulango fa longo ile kala ku e panga fai a ko nga fu le confuse menga o kala kula e pang fai pea fai mai le kula fongo e charge lo le fai pule o so kula fongo o kau fa ma vai o kau lo onga bese mo kofi lela ka o me kula e pang ka pule fa pe o charge la out o lo pule charge o kau lo le fa ma vai ma ku ese fa ma lo charge e fa ma vaenga fa malolo a ves pela lela confusion ela la kuskala nge de pule fa pe o kula fongo nga fa mai a charge fa pule mo kaunga fa ma vaema ma ves wa o ke le loinga i ko finge foi wa ke ma sangile pe fa fe nga sa ko man ka punga ai wa umma le fa ma ma la ela skula fongo lo sunga eloia e le mele wa pe for ngombe paunga me ku se lo pule charge lo
judge lesi wa kukusa loa ai ese ia imka ese mamao abe ia lena ola fafsi fo lena ia se isa ngo ia lo sunga al memo mua asiata mali atawa fa pe fo fa fo ngala tunu. I have great respect ile court, and I am not responsible in the opinions and kangaka. If journalists have ethics ilako for a profession, once they arrive ile simaka upule court, they should never litigate, they should never discuss it, they should never try and especially ya kangaka ola involve. So I think o lela ko ngai fa pu le afangi le se response fa kula fongo ngi ko inga upu fa pea. It is so prejudicial for journalists loke ka ngofi e ko la langa mengi, and it gives no respect to the rule of law. O le mafua anga fo inga ila uia opinion o le la yonga ko kupu fa fika u le court malako issues o la ka akia le ya o mai fa yunga fa masingonga a le wa ka mafai e ko fa interview kanga ka ole they are either witness or they are complainants or they are victims of matters before the court. And I'm not going to make a comparison, with great respect. Onga mafuanga, the matter is before the court. It becomes a court of public opinions. O le ala le ka ua le kula fongo ai lua makanga su e kua journalist. O su enga mangi o result o su enga fai leo. Male defendants. Ku unga kongo le court. That is the perimeter o le kula fongo. Fai ele court le fai unga basis su enga nga. But when we start litigating outside, it's a dangerous approach, very dangerous for the rule of law. Because o le ala le nga ko fai ele fai unga le court. Ai leo wa fa pe mai o inga fai mai fo ia pai mala fai ele kukusa nga fai mai fo ia mai these matters are before the court, and I have to respect the rule of law and the institutions of the court. So as I said before, I am not going to make any comparison. I will leave my legal opinion because first I'm not representing any of those parties or involved in the matter, and second, I was hoping o ko inga me fa pe o ku journalist fakalango e ka kawile o leo nga faisela ko public announcement. You know, these matters are before the court, and we do not want to hear anyone make a discussions before it. You know, again for I maka upu fa pe inga ia ka mafai ai e ka fiofi le fainga opinions, because regardless po fele side ke kuai, you know, that side now become guilty and will remove all entitlement kangakanga. You know, the principle of you are innocent until it's proven guilty by the court, not proven guilty by the public or not proven guilty by a media organization. Especially ya alowai kongo famasingonga ya makaupungi. So le mafainga ufaya se and it will be outside of the ethics or kula fongo e kai dai alo ia. A ole faftai lo vinanga lo manino mal finga ro mana malama. A ole faatusa tusaina ile vainga lautele o ole mamafa o solinga tulafono ne lua. Now ole fainga kanga o faya kula ukala le ataua ma sauni ole sori kula fongo le mele molia ila auli. Leanga ele o kangi se kangaka. Po ole ale pengi su enga kala. Ole winga le utifai ole winga le alen ofatu. Ole yes of course e ka akia la wai mo tulafono pa ole faʻasoa le media matulanga le faatalonoiga. Ole la o ke fia iloa. Pe yaiso nga mamafa faʻakula fongo pe kukusa lava. O lo soanga o se kangaka la vea ave oe leo charge oe mfaakapenga o modianga. Po ole su e o ngikala ya oe i lunga o masalonga fai o modianga. Ai le o fa pe o ka kia mai se si ngara vea ya o pose pinga that ole waiting o la ulanga ile analysis la au mai le fa soa ko a media nei person a ko lua a suia e kukusa le lei o nga office dia ilo o mafofau ke loa e kukusa uma mafofongo suskanga ka le le mafofau longo winga a ka ngofongo fola o fia le fese kala fa faisa ukangi ya oe
e au ngoa ma se foi le whaamaungianga o ngā mea. Waka kaua ianga e whaamawai maro kofi mingiska. Whaakusa i le kangaka le walaku so aris kangaka. O e tau mo mele winga o le vaenga leo te tau sa i dia tuai. I totally understand ile objective o le fasili asiata e pau lava la uia ile, and this is my broad and general approach i kulafongo. E pau alonga ese senga o e vai e fuai. O le penalties. O le ale penalties o le charge lea. O le ale penalty o le charge lea. Whakai ka inga. E ese le whasalanga o le murder. Fasio kangaka whamoimoinga. Il whasamoa. Ma le whasalanga o le manslaughter. Po le fasio kangaka paivalea. O le ese senga la. O le whasalanga. But in terms of le content, ma le context, o le whasalanga. I can't comment. Like e ke vai le whasalanga awa peolenga charge la uli suanga kala mongi kalanga fai le ale le avangi le awa pe proven guilty o le ale whasalanga o le kangaka e o ngai le ngā threshold po ngā baenga o kula fongo awa pe foi la whanma baenga le ngasukia le ula verka apale le a foi la whasalanga. That is the only way we can make a difference or we can make a comparison. O whasalanga o le kaka molia le kula fongo ma kaka molia le kula fongo. It tells us it's not the same. But ele kakau iau again ele kakau o nga whaingi discussions whapea awa pe fi malama le media. O sa o le media leo e ku I fesili leo. And the police, I'm expecting the police to respond whapea. The matter is before the court. And we are bound not to make a comment before the court decisions is made. Malofa tai. Wa le vaenga le ataua. Le mafuai le la toa le fai mai o le la tala. O le keke e o la auli I onga molianga. Ai siri aku fale o ma vaenga la nga onga la vea o ka vale fa ma vai ro. Ala audi. E fa mai e chacha e molia. Ai keke ai o soi roa mam kulanga fa penga. So o kampe ale fai mai e le ia se nga kukusa le longo inga la expected au vaenga ka kukusa foi reaction. Kukusa foi fasalang. Le winga na lu te tau tutulia e ka kaunga fa mai ka saka kau foi la atu se si ku fa pe mai. Sa kaua ya la udi nga onga molia loa I le melia. Bui fa awangi ko kari me se fisiri malea o so lo fa ma vai. Le winga na lu te tau sa idilia kua pe kukusa la ke se si e melia. Le ai se mamawa. Me mo foi le ka ko kilo wa e foi vai ngol kuskala la ko wi. Me pio le malama. Me pi e me la fa fo mo yon ko mo lo finga ngalo. E alenga se wa pengo fa ko fa lo le ya ma ga fa mo kala ngala ut. A le usa ngai wo ese mawa me le usa o mai. O le polenga la. O le molinga mo sa va. O la ingi se ka kongo e mai me se. Yes. O le se menga le la fai ka ko me. Ai okay pikinga le menga me sa ngi. O fa salanga lo ele se senga. Fa fenga kusa ya la ulima fa le mava nga pa fai ele ye se fa salanga la uli aponte na ele se fa salanga. Al fa salanga fa le mava. Mo fa mava ab ese male. Al kapilika. A kongo e fa mangsi fa salanga mun mai ko. Ko ke lo nga me chache se leo po fe. O la fa kingo fa salanga. Ai le se fa salanga la. E fa fe langa kusa me yelo. Ke le se senga. Ko ke le. I think o le winga o la whamakalanga foi le whasalanga, it's what it says I le kulafongo. E whasalanga kangaka le wo so le kulafongo le pe afa pe prove guilty e le court. E interesting ke le melo ki whalonga koi, o ngā lau wha pe mai, e kakau. E kakau la o ngā ma I la uli, o ngā, like, yeah, that is the public making a judgment based on their biases. And it shows a utter disrespect in the court and the rule of law. And if journalists and the media and those who claim they are the fourth estate of a democracy is treating it this way, that's a very dangerous approach. If that's their approach, well, no wonder why wa makanga lose le trust o kangaka ele kelo media organizations il kamingi ele ka kaunga la ko fanga anga le privilege fa pe o la ko le faima voice o le public and ke nga filole induce ele la ko biases I la ko opinion so ele ka kaunga la ko faiang statement fa pe
e kakau o ngā mā, words means a lot when it comes to, interpreting o kulafongo. O le isi lava e ngā sau mai tauina i le la faʻasoa, mai se ale fina ngalo o le tamaita ia maina. Ua makua i sausaua i le case whapea, ma ua tatau fo ina le toi lotea ma tangofia ma karangoinga. Le mariwa ku au. Oh, why not? Fai mai le anga o la ua fai mai longo. Ma fa mai le mingi ska o leo. E ka umai ai mai na ia o ia lava fa mai. Wa ngai ngo walu o ia fa walo ma. O le ala take lava le upul na fa mai le lava mori mau le lava. O le fa mai lo marankala. Fa na fa pla peno fa tu no fo le ba umistay mi mo kango analyze le la fa kangoanga. Le ngai ka ua o ke le manga o foi e mana o te mana o ave sa o information le tunu o wanga misleading ar fa fonga le tunu o le ala o sa wanga i fisiri nga mai e se umanu fa pe mai lo no winga la mai nai o le mea le case le i o tu au o le ai ngisi mori mau o le lava mori mau e le kaulang ko ro ke fua ma ko ai sa kari o le mea nga kaunga ai o la fisiri la ai se ala nga le fisiri ya fa walo ma fia me ile mea ngale avakua ile au suesue. A ole sia uka lai fia fai atu. Ele ole fail piko ila walunga leo makanga ruenga leo. What a shame. Ole mele ngofo mo fapea. Ke o foi mafau fasala laungi. Leo mai karakala ngoa. Ai fa fea ka ko fai fengare ngale inga mai sia ko ngoi pe uskaria ngi usila e au mai ai le fiso soangi pe a uaongi. E pe yo fa Samoa. A ua vare kulima malie mare. Ka pa ko o savili po kasi mafanga malama o upo le kungu e fapenga a wale mafai ngalo ke i kapa o ilesi ale kala ngoale au media i famai ele ka kaulanga ko ro ke armelia no inga fatu tu sa mai wa kaulanga ka ko lomi ro fangi wale ale maka upule yo le ala fea ole mele ke pole au ya o credibility le radio Samoa ya anema mafanga ma lui podcast wa ko nga fa sa ra blangi e ka bole le kio I mean whatever nga establish le ngol le kio le it's a quite ele quite pole fa ngol le kio nge le fa longo e mai me sa yes a fa ila sa mo nga mai me se me fa pengi fa le kio time to review her contract o te lo le atau mo fai la person langa ele na ma le laina o sione to lua lai personal card po le leo le va ia le fia mei ai jaula o too obvious ai fo i male alu le wadwai ai le se usi le sila leanga a o le fai nga paki ma le me uma e se le leo sa leo mai ai le skaimi a le o to no fo mo to fa longo tian analysis o me uma o matua masangi ar kilo de maliule I think ole fisilia o ke fisilia I la ko le manga o e resolve ya murder cases ngai ole ang va pela se sur ko wa inga what would be your approach inga New Zealand Australia and even America yai cases murder cases o lai o America mingi wa 4 decades and decades o lai su air because it's not justice be a fa pele ese ele mafainga resolve ele mafai fo nga mo se fa yunga penga especially a murder lela o yai o se kemi mo la ngai Samoa pe a fa pela e ko ke o le sanganga le fo journalist le o ke fa longa ko le fa pe ele kakau onga it's like we must not investigate or talk about that murder case anymore mai langa wole mo se kat and ole avangi ole kiuke leo and o I foi o ke agree le view asiaka o I wa ka o kwai wa fail leo uphold the rule of law regardless poleale le fainga ka try and find a way because ole soi fu or kanga kaola leo avese ai avese falkula fongo ele I maua po ainga fasiokia kele yo cases ngeng usila lai apili ma apili o lai fai investigation especially a murder cases and if I feel like my le journalist is she speaking on behalf of justice is she speaking on behalf of the courts and the Chief Justice of Samoa because o opinion nga e ka kaunga mai ele court e base ilunga o se fai unga wa se vai ngol kula fongo pa le wa mai ele langa ia view
And e peo sa ngonga ni atawa. Le ango le avea ma me fa pia kangaka e sao. Mai kakau. But it shouldn't be. One day you will face maybe the same or the worst type of injustice. O le ala lau whaalongonga e whaalongo aku wale kea merkula whongo ia. And we have to try and maintain the rule of law i le akungu. This is the only safe mechanism e kukusa o mai kangaka. Ia o ke le agree ma o ke le langolango inga le sweep of the murder cases under the carpet. I will never ever agree with it. Ai au mai male la whaataita inga. O le mea ngā ua whomo u whaangoa ngoa kele. Ai whamai le whakaika inga ina ua faʻasoa le toʻalua lea, whamai. Ia o le si mea. I whamomunga leo. Le ngā le pauleo se keise re whapea ua mo se kat. Sa ua le mea lana. Murder cases. Whamai le ngā le pauleo se keise se walk cases. Ma cases, unsolved cases kusoro winga ngā. Mai le ngā le paulea. Lono inga e tangia mai. Hey. I want to worry on the kele kako unsolved cases. Unsolved amalia case. It's not a big deal. Kusa o laule na take I loko ma le faʻasoa tagata nei. Le ai ma se iai se ngau ngofo whapea. O la se rua faʻasoa e fesiti iai fia me. Ai se anga e call off inga ile mai ngau kakso so me fafu. Wa o fia me nga sau call off inga ua umanga approve sui pane mia. Acting like kaimi ngau away fia me. But it would be interesting as yaka pe afa pengila if that's the view va pe kele cases like unresolved is Samoa pengi murder cases. Are they gonna tell that to the world? Our economy is relying on first tourism, second remittances, or sometimes more remittances. So le tourism. Our remittances layer involve foreign aid. Are they going to tell the world that our country has a lot of unresolved murder cases? I promote the Likiofape. So they have to be transparent in the economy Samoa. As I said before, last year, we cannot afford to be an isolated country because our currency is relying on trade, and our currency is also relying on other countries. Because and tourism is also working on that part. And if it's a credible media outlet, I'm wondering because news announcement we are encouraging our citizens not to travel to blah blah blah. Not to go to this country is not safe. Unsolved cases. So announcement. It's very dangerous, and you are actually promoting the country is unsafe because we have a police force that they don't care about murder cases. Well, Leima se senga markalia kuila e pale sa dali le media 60 minutes file Australia. Le na mai investigate fa tala noa siurungali ile na fa maro si le ula le o laukiki. I o le tree house foi de quasi umu. Le na fasili e ka malo Australia. O mole se fere o mai a kulisi. O le ko ke fa markalia kuila e you know when you at the wrong place at the wrong time. Fakumar palang. Come on. Ole fala wilo aku ko tourism. Ngo foanga ia se feka ka ngo mai e ko disi. Are you are telling us they are not safe? I kaserngi California. What I'm saying, you know, just be around town. Wa vai ka ko ye ko nga wona yo kusa e ale official ku disi mga ikanga kai fa ara wilo sa mo se fe. Lape leo le kauwhinga o le sola I kua le ridea. Ai kali ai le pale mia I kaiminga, pale mia. Ai kali o le mokua whaavarivaleo le ko inga kali vātu whaafonga le tunu. Le foi la wo vai atuna, wo tau sau I lunga le ko inga nganga le. O le isi vae nganga o fia kurikulia ai, o la ngonga o whangoa ngoa ia maina. Whamai le langa kala. Le si mea whonga mua.
no walu le o faatala noa fai faafesilingia le ga komisiga muamua magua kakale leu kelu ia kua kakale leu kelu ia kua e sau e ka'u mai po o ai le faipule lega fai laga press conference laga press release po laga interview i le TV1 ma ka'u ai le faipule lea le masalomia ai fa mai ia mai na le faatalanoaga lea mai go walu ofisili ai ai fa mai le kalia ale mingis former commissioner police commissioner le lava ole mea na ia e tu se le o lava ni fa mau nga o ka ko va ke lo o la ngo fa ngo o ka so fa ngo le ka la wa mai fa mai ko mal ofisili ai le ka o mai lang ofisili ai ke o fa mai ia ai sau ka dia le ai ken ka ia le lava le lava ha o nga ka o mai le fai pule ai se ala nga ele ofisili ia i ken ka who is the faipule or who was the faipule lenga e mentioning le ma senga me nga mai lunga au ia foi ma senga lu po live ia interview ole mele okay kau mawa kui si what turn my fast o leng sa nge men ka pule ya lauli mo ka pule ko au anga le ai ko au ele chinga laut ole issue ya ko au le nga inga chas laut. So if you can piece this together, because langa makolia le fa kari fam singonga para so fulongo o me o nga le kaula e fam singonga le ai e ke ula ko ia o le la a makanga su o fika o sanga radio sabo salvo kai la ka ko se fu ka sanga pe ale la ba ba me ngi la makanga fa nga le radio sabo e mai la ko me pelo ia o me ia ka fa ba le ko fa le nga folle ki o le vanga lu fo ka kamba malai pui ka ka more information ele fa pela o le pa wala le section le wamenga ala nga ka o section le wamenga nanga yo le suyo le ki o mai Samoa la ki pi ap ka ba a fa la ko nga mela le sa menga e fa nga la mai me yo la e lo kulanga fa au yo ya firme malai kulai o porque que ela a última le faz le wa makang le liu ye bo ovara se fa nga ngol radio Samoa escala le na matala noa ma le anko tu au le vai tele o le anko tonu ana tu au e ngar fale le nga ngofor kama ne nga madi wai ne le fakuleanga foi i vai tele wala ngai ele no foi nga ma tu au o le anko o le na matala noa fa matala mai ioe ele anko tu au ia te au o le ngoa mua nga waku leo ka waku inga ualu la ko suenga ile ka o le fresh le information ma mori ma uma mare ka ngaka la o masalo mia i record ta leo ma o inga fu ai fo ile kala i ken kaio o rimo ele ai ma se ngo se la audi le ai ma se ngo se vaele le ai ma se ngo se fepule ai whosoever pa wa le o le ngo nga waku leo ka wa ai wa ruai a makanga le ko o ma se leo ko update ta kume I hope o sa ngi ken ka ko fam singonga pa a foi lo que fa ko a le la o le no va ye tunga na maua mai la uso si Samoa o le o fai wa haya ya le finga ruenga le official lawyer city ye iken kaio fa mai o la e o fai lo kusi pe receptionist por la level administrator or something i all official attorney general typist must be a law clerk o ia le na o lo ula po lenga o le lokanga o information zingai ku lo lava that's my worry langa ole ngofo nga ia masek makua ke le fa makua information je winga le maniulia a ole foi kau ki kau fa mo lo yesili ai wa sila le placing o kanga kangi kulowa this is my own view a ku lo sila le ya taua masauni ile placing ma le appointing ai fia me o kanga kangi ya ko kikia pe ole king or pa fu ile lo that's my take o system ko le ole king or pa yes e pungi umai mea uange yeise mea e sao pe liki io that's how I see it but the time will come ameno le mea foi le ngalo ia kako
e kau ke maku kua uma ele ase so ka ko e ku mau maku fa maunga se malosi e kau ke e sa uma lalo ka ku malosi ala ku kua maunga ka ko va ai ka minga so ye ila ka mi o ese ko ila ko either soon or later but they will nga ku ku mela ia leo ka ngaka e ka ke alo faila ila ko fangau malako ainga wa ko inga pe ya melinga pesele ia sa fa pikol kem ko a suyen malo se imarea ai wa ka ngaka la ko kumai o ila ko konguanga la o mai lo se ilo marea o ko inga se ilo o ko inga se i folanga lela ai a fia i mangi meanga la ko moanga o ila loi ko finga ngi o angi kupenga la ko mo fa unlawfully through deals ngala ko finga because ele ya ke au ke le yo la uya maso solonga the only reason o le lainga nga agree ko ke lo ka fenmisi there is a suitcase under the table and or kula fongo malkupe they are the two sources in makua I fiwa ya nga ngau se mea but the time will come ole ka ngaka le faia dios ngai ole a makanga mo mali a kul malos la le mafai ko sa fa in fo la sa fa in kemi la le mafai ko ave ma ko fi ole o kumalo pongi wa ko fingol malo le kemi ngali liu mai lole ko pulanga ia la fa ia ku e ka ia le ku a fa pe nga pengi fiki ia jo block malonga inga me o mangi ia ale ku ko fa fo yu mamai they are all resources ala ku lenga enjoy ye mai fa nga unlawfully ava pe lo salary is a law was full of for example what makes you think you can build a mansion or you can build something really big within however many years lenga ye kongole or investigating or many finances are fraud you have to follow the money you follow the melia lo ku ava pengi e milionga le tendai ia kon kala ke eva ku ya asiaka ai laila ku ai lunga maleti o va pe asiaka palu selau oe malau kampangi e fa fo imelo selau ia ke ope malo those are type of deals o loke va ya ku pusa mor kamingi and o foi like ngaka ye holding a position sile in malo kamingi I have a belief on me kongwanga le lainga fa finga kanga ko fa me sa ko e fo I le rule of law ko e fo I fa malu ku la fongo ngala ko fa u onga wa aver kula fongo ku I o ya ma ko makamakang ai ave ku pe ku I o fa le alupo wa fiula ko fa match on me ko nga lo ke le e fa le ko yo foi like cases ia e ka ki le office o leo wale mafai and they are drumming the same tune le lava evidence wala le lava o su e mai pala lenga maliwo nunga ku au analyze mai vao yang ka kia lunga ye ku au analyze ai le or fai mai le lavang evidence o le si vai nga ta u e mai nai le so te no pon na fi fa tandonga le po o tala tu na fi pa te fa ko fai ko mo wana po o le me le si la vai nga ta u fa mai fo nga mo o le kangi le wo molia I la audi o le kangi li mong ia le case wala fa mai ele o se case ele o le case tu au o le malia ia fa ngol la faʻasoa fa mai ele ai ele o molia la audi o le case ku au ai aro fa mai kusa e kau wange ai fa fongo er kau de kala fa mai o le molia o ngo le kangi li mong mangkuala o le lau sau I o le o mako a fa ko a mangu mai le te au le mele a le ke fa pea o le kangi le urupo o foi lea ma leo ai fai mai nga ngafi o le kangi ali mongi o le fesili la ke le lo ma fau e wala ngai le nga male la inga o ko ru mai nga le leo ai la se si o le ki ngi fresh and real information la ki ya fa maka ole usau mai ale nga mai luma ia isi kanga ka fu ien maka ngo leo pengi frontliners fu le e o mai pengi fa amalu ku e kari pupungi ere kimu ale fa ko mau nga sao mai e sao al fesili la le o ba fa wala ngo ku me mo fa ya du ole me tua pi o ko nga komisinga mar fa ngo meia no honestly do you know why I say that
Fair kangi ala audi mar kangi a mati mai vasa. Fair o iai kangi nga. A o kangi nga wa lua le usafari koru ko sanga o kangi nga. Mar ka mai kangi ali mongi le fako a fai karakua nga ngafi. Kulo ua pe a le wingole. A le ua mua maonga mai lunga le ua kau kingo mai nga o kangi ali mongi le ua mafuai nga molia la audi. Ai fair mo mai nga information. Yes. Pillow talk. No. Yeah, well, pillow talk. Yeah, kai mo le po. Is ya mai lo was. Sauli mongi pa fatu fa tatou o le mea lea o le fai o le mea I lungo le mause kusolo o le kulanga fo ile o fai I lungo lo kiu ke ku sa au so la ngonga punga mai I lo marka male ko le la sa ola o li mongi le la wa act leo fa alongo maka vingi ia di mongi fer kangi ade nga va ko atupola ka ko ka ki ang sala and we always claim we're not perfect. Ele o ka waso fo ile ri. Pa a kangongi ke fu luma fu ko inga liki wa liki mai information ge. Wa fa nganga ile ri I ko ka wala ko. So in a way I am not frustrated. I'm not even like I'm just happy o le ka ke va ai as I said yesterday, his one of the on makua ko inga whalonga I ku Samoa. Mega ko inga kia, and I apply his strategy le case mo whaianga ngasi. Mai eva aia ku loa ua saule ku ole, ua saule whamasingo in your favor. Just sit down and relax and it's like the river flowing. So ia kia ula, whapenga lewa ka ko vaia ku maka nga whasaungi leri. Ka ngaka ngei, I lako mawhauwhau, whaanganganga mai. Kuso leka mafai and it's I might be wrong, but they are all against ya asiaka. Malelala nga kungo mengi. So le like mafai challenge mai at the same time. Pero ka whangal u koe vaiangi vela fifu koe pua I mea. Wa wa ke o fasa la. Yeah. Ko se mai challenge mai mawai. E ke lor ke sua lo po pi ngai ke se lo. O ke se la ni mongi mar ke se la manga. Ke mo ko le foi limon ke au alo me foi le fongo le la o fa le ko mai la ko wa ke o nganga mai me ia ka ko kalmo nga. Le na fa nganga le foi la sa mai ngai o foi ke o nganga mai o limon. Wo ke ia nga fi de foi ola tala na ai maonga me meranga. It's a good issue po pe fa fenga mo e manga ia o limon nga foi le tawa masiata pillow talk. You know so yo lo ka fi o kaunka kombo e mai lo was. O angi maka upunga ai sa o ngi ke se su ka ke fa longo ko man ko pillow talk kan longo mo ile o ai lenga foi ka nga o fa pe le just between us hey don't say anything punga mai lo lunga ka fa sa o mai longa longa mai so le anga ai o so mai lo ka sa o mai lo na fai mai fa pena o fa pe wait a minute e vai no foi lá ele que ele lá fa longo ele wait a minute did you just say o li mongi o ngar kangi le ra wa le hold on o fea la le kangi le nga mo ko ru ka sangor kangi le nga va ko mati mai vasar le fale tu o le kangi nga o le ki lia yo kala le fai mai runga ku la e pa mali mongi ile unga inga o le maliu I fai pul I mingiskangi and what other evidence if akarkali ai also mai longo for mai o ma do mo television a mai ni me social media oh my good boy it's like wow o si kai mi sole ka kere o loari por me e o sa o ma fofongo ngi ka ka ri fainga o la tua onai issue onai vaenga ia no mana o tau te faʻasoa se ko e fa mangingo le anga ore ku o fa peo information ngai ele counter inga ma fa sao o nga AVCC ai le o whafonga kaka. AVCC ia la ia lea. Ia, ma o toi se tūlanga wa whaasese ai ma mafau o le tō tele. A le o tau whaafonga mai fo ila tunu pele le loto manenga. Ele ai o le upunga o whaangongoi wha mai wa kauronga ku karangoa wa kaunga ku lokenga o le keisi leo tu au. La whawhewhenga ku o le root lea. Lele ua maua kala ma ya ma mea uma.
ai anga au mai ya le au su e mai fafo wa umar case o la ukala fo ile anga fai so o ngor proklame anga wa avaku le au su e mai fafo fai uma me uma wa put wa uma fo ile maybe wa uma la ko pisa ku maka upure ai le ai se me ala akaku ka fia ifua pe a fai o le musuia ele nganga o le kua mau mai fo ya la ko ma fa se nga mai lu mo ko ki su ku ka ba ngal ve ko a o pala ya la ngol kala nga mai nga le ai mangi evidence le ai o le mele te ia o le mafai o le sui o le tangata ma sui lan talanoa ese mai last year the year before and the year before yang ai le nga male la inga sa kele nga faʻasoa ma information ya la na te fai tu ai ina ua manu mai fo ile mo le mau tu au o le tangata nga u whakangonga, o le ska ka mua nga vidi mai kia o mainga. O ke le whaia kurai maa kala maa upu whai ma mea uma. Because o lainga ki sir fia fo lo ke loa, ma vaenga nga maa kou ka ame milo umai le suenga o le keisi te ngei mar wha awa winga. Ai ua maa fua uma o nga maa kou vala. Leanga ua sau le kuringa o le amio kongu. Ku o le amio kongu, ai kuri le mea le ma wale manguia. Well, I see kau o foi ia la kongi o le ko kiki ba so mo press conference ma vangi o la audio ku le epa o la fonga fia me o le police commissioner o kiri ba ia wa se kus kala si kala mo la inga po a me la ko a fair way case ku so le awo solo i pepelo mai o mai o le tio neo le mawala u sota inga nga ile antisi isi vaenga le sa ngofo i vaikele tio neo as of today tio neo fo i oro mawa soka inga male ainga Samuelu Sam okay follow up ilonga soi fo marolo inga o mai ma vaenga fa penga I keep on following up all the way tio neo ma e faa au pea lava pea le favor Tautai A'e se ia kau lau bo fea kau ngu iai ma lo kari kongunga mau sali e faa lia le amio kongunga le atua kai mune muli e mea uma iai tatou vaenga le ngai kau sa ngofo i pe por me u karango me for stui kako poka la mema o ngai vaenga le atua inisi o va on mai kau langa karibu ngalanga e kuskala ia le ia maka upule nga sau ia limongi nga sau limongi ia ora foi kari koi pelo wa kakere ngal pelo la confesidia SMI la sawa kau ma fo kan ese el example la sawa ese el issue la sawa ai ngalo fa mai o me nga mo fanga ofe fanga ofe el maria wa ka pe vola kala la binga ma kare fa mai me fanga ofe o me anga fa solo kuli limongi pa solo ai kai me sawa fanga abili uma fanga ofe fanga abili lo longo winga la e foringa mai ola ka fai ku se ka ko ma fa mo le issue le ma fai limong ai fa alu ka ma fa se simbe o ngo le ko pu me wala nga le wala nga me ngi si foi kuskusinga langa mai muspepa le issue lo vale ka ko kalwai it's funny wo level le issue aga mo ka kalonga aga ma pungo e foi lunga the treason the treason man thank you observer thank you observer thank you very much for following us keep like and share secretly yo wo ka sa wo observer la ko le maria la fo le ba ku le fo o sa mo ya la uri fo ka o lai kam fai ku le epa ku la rom ka ku vole ka nganga ale war langa mai newspaper ia ko sa foi la uri la ko tu ima wa foi langa ele o se me ulo po sa la fa ko yo me ofenga me fanga ofe nganga me fa pa so fa pe i ringi me mo ai wa langa so mai o ke le loinga polas ko nga o ke ngia e kule pa ia o ki ngoa ma ke ngoa nga tu lo le nga na le lo pena lo vale i kule pa ai ava pe fa mai longi me mo lo inga la ele ko langa ko mo i al fai pule lo fala ka ko lo kongo long paki oh yes like yeah and I'm always stay le mele e kula fongo o la encouragement for inga i ya o ko male media
if you're really representing the view male position of those who are vulnerable, o le kulafongo ale me e ka mafai sa mala kulafongo ma fesili pe si lunga kulafongo. And it doesn't mean you are a lawyer pe fa karikari ki alu ko e fesili ya la ko e fa decision making. O le ale kali au mai even pe ka ke le malidie satisfy that is the answer ele kaiminga. Ba o le fesili e ka ua. O le fesili e ka ua ko inga me foi le ko inga fesili foi le e pe si lunga kulafongo. Ele va pela ka ke kama fai a kurkuri au pule kali ka ke manga oi. Pa o le kali au mai fa ilo mai ai. Le kangaka o lae nga ke le o respecting alonga ia position. Le ranking le ai por kangaka fo ila nga ke le respecting ia le kula fongo. And that's how people will make their judgment ikai. Ai le va pela ka mafai e twist le fainga o le ngaluenga ma le fainga o le fesili. In order for ia mai ele kali o le manga oi. We all like to have the answer o le manga oi, but o kangaka la fo i ele e ke le o le mele ma fo fawai. And it's either good or bad. That is up to them. That's their predicament. I have a belo fa mai e le songa ya kule pa e longi mea mo. O le fesili o ai la nga fa le mea ele mo. Ava bela o sisi o fai pule. Isn't that the reason ele kakawai o nga koe mo it fai pule nga kongo lau paki? Because of fesili nga kuli ya. Ya fa la o la kuskar nga ka se fesili ya. Relax lo ai fai fa ngo kule. Kusa au ya la audi. Tu loa. O le alo fesili e koi kikia o i mo fala moe e tō whanga le sunga le fionga le i kai fonga. E makuasu engi o mai runga. Ai aoi o. Kasia o le lua fo ia. Maroro i lo pese le wha i di akama i le pese masa. Pela maka. Pela maka le lope pelo. La se kala o ngo wo fa ngai mo limongi o fo ya ku limongi. Fo ya ku limongi wa pare kala a mai ka ka ya e a mai va ngale o wa langa me lilo mo fa ka kupaki. Na Paul mea no fa tonu le urpo o le e fai o le o maloau e fai le feilo inga mas kam fa finge foi le o malela le tio Paul le mea mo fai Ia. a o le alu fua tau tala ngutu le mele ia o ma uia kala ikua Ia ngo o vili atu was liki mai tua ia mea no mana o ele te tau lela walu fai vasal tau mama sangia ai le vanga fa upu fai le mea le arka mai kiki le au ke va ia ko le fiu le salmo ai ke no o wa ka o limongi lo me fia benga fai. Anga o e sa ngo fa mai. O lo ke le fai pe po fia me. a foi le mea le no musuai na ia lo le antunu o alua ma ua malauli e fai poipo ya fie me le taime tasi E kai me kas. me le no musuai talu le mole le tafiofi ai rulu ai male ulu le li le lo ai sei fai foi sanga kala Alaso mo ku lembra ngale ka kala lo awa ma ko fo o speaker. O speaker fo le ka pulpule ko ke fo ole. o le mele no musuai la fa silanga le tongia walanga ya tangia mai la ele fa pese speaker o le speaker e tu ma tau tala ngutu mele o le mele o ngofo malua e ulu ma aka e fo ninga mo kele lo le odi e penga momoe ai pena faini e vanga mani paki le po ono mai lo le fai melea E ke ka ua limongi o fa fanga ofe. Fanga ofe e ke ko ia limongi. mana tu fo io le mea le io le puesi Cut. que ngofo makuya mak tata tu malolonga a foi mai to fo ka se fie que va ka por caramba tata tu malolonga popo
E fia le mona rental se whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino February mamati. E luspul po se neua pa uma ulalo aile tongi pe antolu aso pe silia tu foil e te whaongai nai so se ta avale. Ma mawailo avado ile se i e afe tala Samoa ile whai unga o le masina. E mawhai ora piki le ta avale mai le malawa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i lafua. Pe mamulia tu foil le whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai nga whaapitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama avenga. Ma le tuolo iai le tanto account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i le credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o Tasi Onono pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals o le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Toi fataru fajul jali mayor prokalam me mano longo masani awala vani o toi vai le mantale sa mai lungo tanto prokalam. Ese merga kare o kad fada sole au al meu que fa koi. Ora fia o so fa fo se interviews ko inga skai sidi a o le haru ka ko prokalam. Misa ur ko kia mai fakan ngonga ya so ya le anto ma marka ma papastui. Malolo no sa ya o si me ota ma si me tunu ya angusa la engo fo ya ko ba ori singa sorry a ho inga serious mai fa manga e lo yom ka to na mai polo ma ore si engo fo ama so e no morkivi ya fa ke e kuro le ya pina to tau sa fa lo le tua ma focus ba ole si vai nga ta wo te fia o se o te le lono to mo fai obtain mai le constitution al fast ile taimi fo I le uai constitution ya pena I fini amendments na suia muli mai ma ona no mana o tau te to ya fea le tulanga ile tulinga lava le to ono matua patatua I vai nga wa ole upua lea la sunga le loia ma pere fionga le sunga godfather ole upua le tele na mai fo e ofo I supporters ale tatou prokalami na la to fasili lava de fia mala malama ona ole fa nga ngore upulea ole fa ma vai ma tuli. Now, generally, lang ole tele obtaining as I to local verso fo. But generally, afa pea e sauto tonu se fainga fa kong karate matulang on ya inga agreement. Man constitutions fo I e fa pea mai se vangau fa ma vai. Not specifically o sa wele uputuli. Ole ha se va inga. Fa ale tulafono, fa pulenga, fa organizations, matulanga fa pena. E ongo o la le mamafa o se ongo se meke faia I le vaenga e ongo activate ile kuli without mentioning kuli. I se konkalake ma se vanga fa pena. E so fo profesidi ma. Ya, ba como diz fa mo ele kari sunga ya sao. Ole se senga kuli ma le fa ma vai. Ma le single upule o le resign ma le withdraw.
pe o menga e mo le kau kilo ke langa le kau i le simbe ngo vai e na o le o mele le fa vai le ataki but o me ka ki fia karongo i wai ela ka ko fia karongo me o le kuai o nga yo fast o e kau masa ro mi ai por a melinga kuai a fai fo ila o upu ia le ko po la se me o fa kai lo ia elo ile sa o le talking of necessity pa fa pe wa social organization of this is normal and this is common iso sem kwa mafukanga lava o curious kanga kai le kongo paki a fai la e feke nga ise ia upula ia fa nga fo ia sia ka le o kuri male fa mavai ma do pro ba ko o le resign ma withdraw en fai fa nga doctrine of necessity ba fa pe o ke nga I upu ia wala I onga kwai nga fai se me I ko ongole ole me mo mua taona na tatou ilo. Fast is a private entity. It's not a little se malo le fast, a little se palemingi le fast. So regardless po oa mea like kongo le o le whaavaya le organization be o le fast. It's nobody's business unless o laua e bato le fast. E sa o le sunga le atawa, it's very common I mengi organization. O le mele o le kuli, whaamawai, because any organization o le expectations, po se pisingisi fo o le expectation I le longevity. You know, you continue le lifespan of the organization, but not the lifespan o kangaka I kong le organization. Because e umaku ia kangaka ngi ai o mai isi, but it will never be whape o le fast, o le parimingi, po le fast, o le malonga Samoa. When we talk about politics, o le whaowinganga la o le constitution na le fast. It's not up to any individuals who does not belongs to fast. It's up to the fast. Ai afa apea e affecta I ma afia ia kangaka ia kong le fast peio o sui fai pule loa vaenga le fast. I se fai unga e fai le fast. Afa pefi manga o mia se fa mala manga ua afia la ko malo si anga fatkula fongo le like their rights. O le mea la ngai o e ave lo I o le whamsingonga. And that is for the court to explain and determine, not for individual interpretation. Ia awa pe saule kanga kaloa kuli mai le fast ia o le lo ia e represent ia. Then I will explain it. E vaai lea, o le la vaai lea le whauinga inga. E ave for the submission si le court pe wha loke representing al kanga kalea, e wha pea ko le court. Le e ka kaunga vaai le whauinga lea. And for the public to discuss and determine ia winga o le resign, terminations, po le dismiss. It's like o le waka koko mafai e ka ngofi mea le o ile. So ia ki au I'm not interested po a mea le kongo le constitution because none of these individuals or parties here involved in le fast, none of them is my client. But o le kau ki loa inga. These are three things it normally happen is o se organization lava malakangaka. Mua. When you die, you're not part of that organization anymore. Longa lua, when you violate any rules of the organization and talking about the constitution as well, you are bound to a decisions that's either favorable or unfavorable to your taking. Male longa kolu, when you have enough of that organization, you have a right to resign. So ele ka kaulanga ka mafai e su le winga o le definitions o le e fa makala ile outcome o le ave sengo fia me o olo le aki nguu tuala mai la ko umai e ko ongo. Because that is a matter for the fast. E paule mea loke mau ki ngoa and I heard it happens. Mafai le vote. And the majority were in favor sacking, you know, le ko ongo lea. Is that enough? That is enough because ole vote ale paki ele fast. And whoever have an issue with that outcome, put on your head as a lawyer and fire fia me malvaanga I'm going to take the decision ile court. You know, it's not up to us because in that way
ua kako aiafua kangaka le mele o langa ia malosi. Inside Parliament, that is a public issue. You know, because ole impact ole decision linga fai ele fast. Fako ole malosi ole impact linga kupu kongo parlemengi. Ua ka ua kuai. I lalo ole vaenga kasi fase fulu ole kula fongo whainga paloka. Ua le ai se paki. E koe faa wau ai pea le fai pule again, fai pule loko whanga. Fai pule o isi kumalo ia le represents mai lesi ko arima lea. And that was fundamental. Because o inga, ngawa kuli mai le fast. Hey, we are a party who registered as a political party in Samoa. We have members in parliament. We won the election. And now, we also decided as a majority, because fast reasons in the public. They owe nothing to the public apart from they are obligated eli poki members. I'm a member of Labour Party in New Zealand. I registered. I agree conditions. And I'm also subject to or something. So I understand if I pay and this is politics. But you know, I understand come for American constitutions. It was good to have American constitutions. I left for life and make le kelo views if I pay my yellow constitutions le kuli. What about this? Ava pengila ma'ir kangaka maliu. Are we going to refuse pe accept or kangaka kawanga ngaku pelonga ngoyo? And ava fela pe ava pe olewa wa fire kangaka le ngi winga pongia mionga e violate ai ia rules or paki. It make no sense. If I could kala wa o ma leka kala ngani mele wa o leka kikiro por mo ngayo il fast. Lawyers as well. Maloia fo. Ole palo kalen fai mo e se ko ngone. Ole palo kal caucus. Ole caucus ya ngao fai pule ma na ko onga ke la ia le. I can see the reason ngaling dispute el vaenga le le me o caucus. Alenga fai le EGM ole fast party o members ole fast. Le langa kuri fa aluai. E maro se akula le fast party lor caucus. O le ngasa wala le fisida. Fai wala ko lenga mea sau. O fea se kampangi ma se kalesia ma se fai nga malo. E kanga so kula fonga e sa kuri onga ele constitution. Ai se longa ki fa mava. Ai se longa ki fa mava. Kanga alo fai me valea. Fai me valea ma fai me leanga. Ma fai me leanga ale kuri o. That's why it makes no sense. Yes. And it's in the good faith and goodwill of the fast. If I'm a but they don't have to lower. They don't have any obligations. They are not the Parliament of Samoa. Fast, but they are part of Parliament. Then they are subject to Parliament rules and regulations. Maanga fa parmengi ai o mailo I fa fo wo le la ko apikanga in me le pe sai le fast o afa yung fa inga ele fa pe se longa approve me parmengi esa o le o feo yengi organization fa ka inga afa pe ke nga oi e alu aver ka aver kampangi la ve maua oyo la ke fel o nga ka aver kampangi I expect you know I'm not going to resign. So it makes no sense. And ya o ko inga approach nga e ka o ko ai. Kangaka mala ko intention la ye. It's all dirty. You know, like mafai twist mafai le message. Again, I sit on where the law sit. Ole ma ale mta pule ale to msahuni. Ona ole no fo ai tulo. Loia male fast party. A ole fa wa lava ona tatou fea ngai. Male tai nga fa soli tulafono ale minority afiame. E peyana to fo yala utala isi tatou fa soa.
e whainga kele ngai agree se mea ke disagree, eh? It's like you're forcing to like something that you don't like. O le mela na le fisiri kele ilo mafau. O le a e whaia mau whaiaku lava. Wha malurufo i le legal team al fast party. Pa e le iloa po ai e fall i ai lango le faʻasoa pengo whaiaku. E sa saoa ka kuma ka ku faʻasoa i le whapea. Ai se a ngo fo ai wa le si fisiri. O ai kongo e kaunga o e ave me i le court. I finga nga whaloku i whare ka ki ia le with the HRPP. Na manino sa unoanga la uli stasi o fola le whala matustala. A fia o fia me ma whawalo ma vanga ia. O la kou e ave court le melea. O ngor kukuringa o la kou. E lo utari tonunga o te ioe i ai. Walanga pe ia o whainga whaala ngu a kuri oe mara ngu. E le koe o le ngu kele. Koe o koe kau o maingi wha maungianga wha masigonga koe e wha mausali e kuringa oe. No, o oe lea minority. Po ole maina, po ole ko akasi. E ke alu e ke surufanga wha masigonga. Koe a maise wha makalanga o lau site lea. Pe wha maungia kuringa oe. A ole mela le kupu. O lea wha o ngā e fia melo ngā paua i le official palemia. Fa o ngā e ko aongo lea fa upopo kue mar ko aiva lea o lako maro si anga so-called executive. The cabinet. O le cabinet. O lea lau ke fa o ngā e force fai le driving or ka vale. Wa le fisiri ngumer kasi who exactly is the driver now? Who's the real driver? O le so-called vaenga fa ufai. Le anga hele ma whainga ka koa ruaru i pe whaapea. Whaasa pasui. Ka kou le, kau ke liko li, kau ke le acknowledginga fia me o se pale mia. And yet, o la acknowledge mai ak ngui fafo. O la acknowledge mai e malo o whakasi. O la acknowledge isi ak ngu o le Pasifika. Whapenga. O le fisiri la, o iai se ngā luenga e mawhai. O ngā whaukua ai le legal team. O le hale move kaunga whai. O po le a kako whaalololo a ia ma kako kami a ia whapengei. E alu ngau a ia le kila. Kala le whai mora whaafolau. O le alu ngau a ia whapesia kako kila. Ai le whai mai se whaukuanga whare kula fongo. E whai se whainga. Awa surely. A ua le o la kou e oe ave. Whakaika inga ua le o le vanga lea. Onga o lai ai le kuango foa lai whaalango lango iai. O le paua. A whaila ua le oe ave. E ka kaunga o le vanga e ka kau ia te au. E te tauna whai se whainga le fast party. Kakau. A wanga ngā mai au se polo inga mai le whaamasingonga po le a lava. Solo ia ro mangi mea. O le a le me popole ai pe a koe o i whamasingo, oi pe a koe o i la kungu e paroka. E le kau la auli e mali e toa, you have nothing to kau explain le la kungu. E ke kau whako ese fua i le a kungu, e whaamalu luai, onga ua le kau lau ua wha moe de mea lea, onga ua le paloka aku kanga kai whafo, ua malama le leima ua karia. E le kau wha maruru pe a le pasiangi piliong ia, e le ngoko le la, ma ngoko i pea. A ia kea, a wakako ala langa loe whai mesa. Whai rore mesa. Ia, awa le whainga ngore kod. Whai rore snap election. Whai snap election e mawenga wapir kati. Yes. Ole kulanga le e se whainga ia ka kongi supporters ma ka kongi kamwhai se ili le amio kongu. We are tired of waiting for something to happen. O ka kongi la supporters le e o mai ala o HRPP fai mai me vale ka koluma. O mai la ko supporters fai mai me vale ka koluma. Ale ka ke kikira ku me ka mo fai. We're all sitting and looking at it. Les ka ko me fai. O ke le lenga la pola le mele I wala wo ka ka kolangam ka upu. Inga ia fai se mea. E se sira foi. E harula ulo to foi walanga
le tau o masauni loko umo ka ngaka ia le lalolangi pretty much ngau whaingo me sao o lau whaamangingo ngor kulafongo e o ai isi polo fesa o isi makaka e le o le loa la hea o ngā mai ma wala ko wo fo ima refer kulafongo ma constitution plain and simple o lafo ila kukula ko ma makua ofo ai se a wa ngofo a ia ipela le paki ma le vahenga fai now ka ko kere o manga o ngau lu ulau me a the city ale o ka ko va ai fainga fa fosi ma le malosi fo malo le o fongo la ko ke manga ngau e fo uar ngofo o speaker ala sanga ngofo la sanga ngofo le winga le na fatu ela ngai fa moi fo ile mingoi le fionga kai fongo marca ko vaenga fa e fa moi ile ku alalo aloia la na fa malulu fa wonono ile tau fa fonga maua ai lenga o lela ka ko waru ai fa penge o ye se fa kuanga o vi fo ko le fo e vatu le tu alalo open leer sunga ya saungi awala utala le ai le vaenga no faʻasoa ana po ile o pokala me la ukala le fa saungi se kasi o fa uonga ma fai la ukala o no nei tao le puti na fai nei tao fai la utala ala iloa le ko mai o sunga ya saungi e ka kala ala ukala le people in Samoa kai Samoa are so corrupt e lau ke manga nga wai menge la ukala le fa fonga le tunu anga fai ngei le fongo le a kuila epa mafia me I agree fia me step down ai palmia kuila epa ai sui palmia nga ya fonga fikalai pai mala fai po le alava ke lo la ukala po o le are ka kosa malai nga kunga ese e move on e fai lava o tangata nei wa le ko e fefefe nga ngawing or kulafongo no more le ngau whanonga longa kua lua faʻasoa ai but let me le vaenga losonga nga se talenga whapea mai o le kau ki lo uma wale o koe wale o koe whaakulafonga inga le sa whai o le whaipule loko whangai le ngofo o le palamia Samoa ia kungo i fafo pawai o le mele I don't agree with that because e iai ka ngaka o lawa kalangoa mai ke au not in the court e iai ka ngaka some of my friends o laifinga luenga lo Wellingkongi New Zealand government start to understand ele mafu anga o le sa i ele kungo Samoa and o le whawhika uli ia kako i Samoa and I think I shared this with one of I think o le Bluwave Maleiwa ngo share i masaka ngaka ngalaku o kake ngi sila very maulunga fo yelong yiku langan malong sila ngo fai o le whawhika uli ia o kou i o mai fafo and palalangi a kou o mai Samoa yes you can see e a maka mai primary school o le ingilisi na e awa o mai e o lava i nunga i ia o nga maulunga i Samoa le ingilisi but when we do deals malea kungu pe a kalangoa ngi ka i lea kungu e whaangare nganga Samoa. Ai akala ngoa aku ka i Samoa ia o kou i fafo. E whaanga aku le nganga pirkangia o po le ingilisi. O le whawhika aulila, e esere kala le whai kanga ka Samoa. Esere kala le whai mai overseas. And that's why I sometimes use bilingual i kako conversation. Because I'm fully aware e kanga ka i masangia ki au. Le whanongolongo mai i pokalamengi, and they are not Samoan. They start to notice and they start to know the reason why Samoan government and Samoan people believe that Fiame is not lawfully a prime minister of the country. And o lai lau ke observing e iai la le kaimi o iluma la a e koe ki ngā inga ila kungu e koe ki ngā inga ila kungu o ngā ua la a remove ai le trust o a kungu unge e koe inga kanga ka le sa whai runga le executive because this is where the power of the purse sit a mai la lau lenga lua fisiringi and I know you guys make it general le wale o fia me
ko sursulu, fawalo, olo, kuala, malekingu. E ave le fai unga le fast lenga fai. Le fai unga le caucus. Ua sakla ko. Well, they're not losing anything. And that's why they're not challenging it in the court. The fact o laua a vakul decision al fast, yes, you're not part of the fast party anymore. Yes, you're not coming to our meetings anymore, whatever the reason behind their decisions. That was the decision of the party. But they still receive their income. They still call themselves ministers or prime minister. They're still entitled to purses as the executive. They're still traveling. But all this are unlawful. So le mea like kusape unlawful il vaaya ko lakungu. Yala ko, we're not losing any cents. Pau wale mea la kau lusi kai mingi. How long? How long? We have to do everything we can to make it last. Ole kai mila umai, ole kai mila afai the election. Either next 2 weeks, next 2 days, next 2 months, or they are on a fight elections of 2026 because of ingalo ole afirifiri e lole kungu. So ele fa pela la ora va ngangi abel fa yunga fast. Given ele oyese me olusi ala ko. Ele ya mase se senga male markanga ka foile o langa fainga luenga ele me pule ai kupe and olawa kuli ala yang ai ki ala ku nga ia le ki excess ai kupe. Why are you worried about being sacked from the party? The fact ola le ave sia mal palmenga Samoa. That's the reason why they're not challenging this decision. Yesterday we talked about ele wala mafai o mafai lo ia le fast. Judicial review le decision ale fon fikalai nga fai ile 21st of Jan. And that is where they can take the matter to the court. And ole judicial review langa e amaka ilong susu vai ko ngole vai angi foi le fifth. Because ole su enga pole lo longa le Supreme Court or judicial review. La fa pe lo le vai ngale ko ngo. Pe ya lo fai kau ka koi kula inunga I. Au mai le fai unga ai fa pe mai se ser fon fikalai. Le fai unga judicial review fa pe mai ser fon fikalai. Ua meme ka ko. E means ole a fossil fon fikalai. E ko e fo I fai lang fai unga as per the requirements of the tulafono. On me kongo nga le ala ngale mingoi vai ngale ko ongo. Lai fai malmok. Lai fai malmok like well we're not losing anything. Yes. We will when the election is called or when fast lawyers take the matter to the court. Judicial review. Or the speaker. Or the speaker review long decision of fai le solua kasi and make an announcement. Ole wale ingo paki. Activate lang. I think I said this last week and even yesterday. It's a simple questions. Ele killing upu. Lawa fionga le fai pule o lokofanga. Polo fionga le fai pule o vaimonga. Ole ale paki le sa fai kongo le ol palimenga Samoa. Fast government. And o fair o yai o records al malo la ele skala ile fast government as a political party. Nothing. Ale fai lau pa election. Ale fai lau, ia ale fafo. Ale fafo malfale fongo le kungu. Afa apea mai ele fea, le falfa masingo le kumai. Ale ave fa yunganga. Le anga ole fai mai, le kula fongo fai ngā pāloka. O le pāki ngā whakauko ai o inga wa e malo mai le pāloka. O le pāki ngā e ke sao fai e. For the whole parliamentary term. E fai ngō fia pe a mafau fau e. And pawale ngā luenga whainga ka. Ole kusingo submissions. Maleo e ave le ko. Pa ele mafai. I mean ele kai mang fia o fia me marko ko ongo. Malanko odima. E o e ave decision le ngala lawa ilo. Well, happy days. We still entitled perks. But ya ula, in the future I hope ava pe ole paki le fasla ala ko malo mai le le paloka le ala asongi. Have a komisi suesue. Oh yes. And ole komisi suesue, it's ole kangaka headinga should not be a Samoan. Interesting ya ule
le whainga o komisi su e lenga koe su e le case Teina Pora, ma le case Mr. Bain lenga sama loi. Ngā o mai le retired judge mai ka ngaka, koe whaile o le review o le retired judge mai Australia. Our recommendations uma whamasingo i ka ngaka ma Australia. SSC le Crown. These individuals are innocent. Like nga makwa ifiwa and my recommendations ka milionga me kong. So ia ke o se awala fo ile e accountable ai le malo ile damage le fakanga il ka mingi. Fai se komisi su e. O kupe ia kong ye va ngale ngofo fa unlawful ngofo ange ia la ko kumalo. Those are government assets and they have no right under the law e receive ai ko inga salary fa pela. Regardless pe lua ka la pe koru ka la pe afi ka la. They have no right to entitle ai salary la. Wale o ko ye se malo si angor kula fongo e ka inga vela kom fai pule. First and foremost. A o loa la nga fai su enga I approve o me menga. Ko retrieve mai ase kan ala ngu. Pay it back. Pay it back ko ngol pesa la ngu. Ka fi Marcus fola o wange SMS si mala tunu. Ele o ngol vela no proceeds of crime. Yeah, and that's what I was gonna say because you already committed like you already preached le tulafono o le fesilila. Ele kaimi o le ki sa fa ye le ki receiving le kongi as a minska po le fai pule ai le ko avea o ma se fai pule ilalo o le tulafono. What makes you think that you legally entitled le kongi? And if the answer is like your hands up, I don't know. Well, o le kupe nga kongi ai o plus interest. Those are the proceeds lenga mo wanga fa unlawfully. You have to pay it back. Which o kanga ka bankrupt. Ole fata o le vainga le fa fo mai le tunu o mai se fo i ole o lo lango se lingo le Milton. O le kala o lo mafau sauni ma le atua. O le fa kongunga nga fai le kua ya ngoa e fau le va. O le ale wingo la utala. Le anga kau ke iloa umar me ka ore o sai. Ai o le fisili. O kako si la fia mo kako iloa o le finga ngalo ngao le kua. Po o le mea ua leva nga whapea mai le nganga o le kua. Mingo ia mafai de melea. Le anga ye le se fa mai. O se o sai kako whakarikari ye le atua. Koe a o le wala au mai o le kua. E o fo ia o kau le o sai le vakuso o avangoa. E fai de melea ai ko ke le faia. Koe fo ila la ukala i kala ya ngoa. Nga whaakongo e le kua ngoa fau le va. E le ia laku ma le kua. Avaku mala au ma me uma e alu ai ngoa nga o le moe ala e loa fau loa. Nga ave ia i le whaakongonga. O le fua o la au fia ku pika me uma ma me uma. Ai nga ngalue ngoa. Nga ngalue. O le ala le winga o le whaamakalanga. Yes. Whaakua i le kua sa mo u kasikau ki whaakua uma. Kau ke kakalo ka ilo fo ingia ko kakalo po kukusa kuli vai ka ia ko kelo le tunu. Ai o le fesili o malama e o leva nga musu mai le nganga o le kua. Kula ia inga faise nga duenga. Awa ka ko ke whaakuai. Le anga upo e mazinia i le tunu. O malanga e whaianga. Ale ki mu ia. E lai. Ya kongo. Mange te lau kala whakau po leo whakusanga wholu kau po leo wai. O leo whanangi, o leo whailoa mai, o le si whonga parmengi o me. So another 2 months. Budget. Pakeki nga. Pūringa mai lai le ai masea nga i lawa le mele ka ke karango ai le. Karango mai kako supporters. Wai, o kako karango mo lau kele. Ai, o lea ka ke wa ai e anga pongi, kakalo. Fai me uma lava e vaku le li mangonga. A kongo le bang kali mai le li. Yeah. But we don't trust him. Okay, don't trust him kali le li. E ala I whangai IKEA ma wala ese ma faʻasoa le fai. Either we don't trust him or we don't hear him. O le longa. O le wai le kali ai leo kakilo longa kali.
Por me foi mai kau kilo ilo le tulo tau telo ilo le fono foi le ar kai ma loia ma liko tim. Ia wala ngale la utara no atu nei le I le loia. E le kai mi ngau aku ai. E ngau aku ai kai ma fa pe aku vai nga fa fai. Si ka ko move le mele ka ko move. Ia maybe o lo ko fa ku ana fa pe mai ia fa mo loia. Ka ko focus mo keisi. Wa man tuore ngo yo mele lu ngor plate. E una fa pe atu ia lau sunga te fono mar ka ko vang fa fai. E ai ka ko koro ai pe I mele fa pa ai pe I mele. Se fa kusanga. Ai si aver ka ko focus I mele. Malian mele sa no eset. O le foi me lo o ka lo ma fa o ngalenga ngai sa ngo fa pe le kelio faʻasoa le va. I am not tired to talk about law. And I finally find my profession. Ya ulai le fa pe it's free for anyone. This is free le faʻasoa kui, and I'm not litigating on behalf of anyone. O le vaku le kakala aku le malama fo I mase famongianga le ali. Inga ia fa ko mangaku ma ia malama ila ko from basics. Pa ole me fo ile pe onga esa onga losa onga ile le me ole fa ese me ngi kan. Ole case la aulian malia ko. It's his case, him alone, not the fast case. That's right. Ele ai la se me la va pe ave ile attention ma ka mafai va pe ele mafai nga fai me yang ole ka mier kai blah blah blah. That is a primary school excuse. Kakaunga focus ile lave ingole kungu. If fast have an interest ile lave ingole kungu going forward, it's not wait until when. It's now. Because o lo fale kungu. Okay, le lola ya uia with great respect to law, ia le advising ale fast. Okay, le loa pole ala ko va ai ele sa fai ale fai pole pela le fionga ya ko sulu fa walo kuala le kingu fia me. Okay, le loa pole ala ko va ai le sa fai ila ko ngi. I unlawful lock sa fai because they are, I don't call them as members of parliament. O loa misi le vaenga piko sili nga kaua. If akau ngu ai pe a ko ai le lako title, they are members of parliament. They are not attached to any party anymore. Wale ai se lako political party. Ai ava ai la le lo ia la ko ngi. Do they agree that they can spend whatever they want and receive their salary unlawfully? I'd rather have those money ave organizations here pe yo le victim support. Organisation ni mapu fangalele ngai lo le ave kangaka o le sa fai I ko finga ngi, but the law says you are not supposed to be continually receiving those perks, and that's where e ka kaulo ia nga mafau e ka kaunga fai se mea judicial review le fai unga ale speaker, and the speaker also must be thinking e ka kau finga nga mafau e koi review lang fai unga o lea la a drag ka yama o lai fo inga ke whakanganga. For him not to do anything and review long decision from 21st of Jan le kausangangi, he is allowing the unlawfulness of fia me man ko ongole inunga executive. E ongo va aia ko fo ia ko ngi I le coffee le kangaka le ongole le coffee speaker Samoa, and they will be like, seriously, is that the capability of someone who knows o le kangaka ile o faakula fo inga kongol palmengi, and he is just turning a blind eye to the law? Ole fata o vaenga le langa o le ia vanua ole mana ia fo o tatu faʻasoa mai he le ka fo inga so to low na no fo ai umile fo fitalai le anga ole umi ngo fo ai ole ave fo inga o ka maro si anga I fanga mau fanga ia ka fai mai ia mana tua ole me moni lava ia mo le vanga nga ko usuia se fongo pe anga la so longa le mai mea e lua kanga kala ko ke ko ringa le fongo e nga o ia mar ka yo malo mar pale mia il fa nga alman kuala na sa ola sa nga e le o yai se liko prime minister o sa fai so ia foi ko awa te tau
above all the people ko e ka kaunga ia ile tu low le fato fala inga fon fe kala langa o ia fo yo le loia so a driver lai longa mafau fau o le loia mar fon fe kala nga o ia la le ia ile prime authority now e ko lai le fongo mai le kau ko si pa mi alo ia ko ele se me le worry wai pa walang kala you out le wo uma fanga fai le ATM killer fast le wo uma o ko ia ko ongo so ko lo ia le fongo le nga o kuai nga fa tu tala loa o karie fo nga o fanga o fe ma me o kulo ma puesi nga fai mai nei ma fa pe mai ai la le la u fa ko kuai o la pi po le ka boi ai a ko la ia me ona ya ele le pela ver fan o fe ala ver puesi Dar mga ko or kenge le mainga. Na sa si le ya mainga. Mainga le. Ai foi maina ho. Ko fingo kipi. Oi le kenge le ferro roi e tele na fala ve mai ai tai meo o malana kamela le au ya ol fa nga ngola uli ki le mon kuovo le tene foi le e pe e ngalue e si ona to lua se vai ngol malo le fe ave ye la confirme le tau muli ma vele le anto foi le tapa ole na ye la copa afirme tasi lea teine wale valeolanga wa itulanga fatu stala o tau fo ina mana malama i menei wa leva fo i tu sau ya o ave iai mafai loa menei e o kakau fo ilanga kusi nge me mongi ya o se kenge le leila varte no te lo mai loa po to e tu maulona le lei se iai la au le au le wole ko le la sa si la fia wala nga lo fa lo e mainga o limongi le nga ver kangi le fa sanga ya lau o fe me lo me mainga ye me o e nga ka o ya winga o le popolenga le au te tau vai ai le palota le la sonei o le liki ku mea me le o le o ma me o fa maunga ma moe ma la tau yo la tau ai nga ma tau kai ko lua ma fanga o ia mangofukangi ma fa ele ro po pisa ai fa ia va mangofukangi ai ke ni ko le ai se pa wai si lo fia o mea o mai no fo ya o malu puipuia ai a faila o le wali ki kua e au la fa sanga mai ma leo la fa vela fa verma o nga fa sanga mai ngai fai markangi la audi talu le tau talafu o le melea o le anga la wa nga ngi vai kai ya li uma fo me ya li mong ya lo so mai nga la no ku pu ya o ma lo wa ma fua menei o tamal nei o la audi e ma fua uma menei ona na ta milo loa la auli la to road show le na fai ma fa matala ile atunu o la na o tiru mai le atunu o peia o se teri pea ile mele o yai e ke bai mano fui manu fui apa tu lava no fisiri mai ai ia tipi ma la sanga fisiri ya o ele manu fui o ke fa ya ko lo soi fu wa la uri e pe la ba ka ka ula ya lo ri ngi dem se ngola ila uri ya al ke mingi o pe yo se me ula o le manto pati le o yai o le meta o le pati o le fanga ofe ma meo puesi ma puesi o le manto pati toi pawane o tai me fai mantu fa fianga ia wa fo wai lo ale unga o le wo lo la ta pe se le si o di e fa tanga no fo yo o tafa a o ma wa fa mentalanga wo fono na matau pule ni la tu pati o ile le anga ngai fai nga me sim pa le anga ki nga ka mo o yo ka mo ngai fai nga me ia o mea wa o to wa ye to mai ta mai no fa longo tu fo i le por kalame le tautua la ko por kalame di
e si ma programa na le le urupo o le ai na pipi lo ai o ki a kuai mar kamai kiki o mako ku mar kamai kiki le mako ku malo le lo ia mai ko programa tamai ti le sauni le fai papakiu te le o le ala foi le na polonga te mai ti le ai fai nga papatiu awangi ko maka mo te ari fitu papakiu maka o ke ari fitu o mai tai fa tatu papakiu au te o fo ia te o tau le a fio mai tai fa ka papakiu wala vale faʻasoa te varu ngar ko papakiu misa ala sanga ka mai mo e ore ko for ka papakiu fio mai masa mai lo sui le tatou address fa mo bole le i tatou visa kasi fa kolu ia o tu foi ne tu i fa foi le va o ia lo tu wanga le lei fa ta inisio sa maria nga le lei ia inisi la o sen mai ia la tu sao papakiu ia fa kai fa ta tele ia elvisi sen mai ngai le lisi ker kama o lona sao le tatou fundraising io sunga elvisi o se taimi mo le wo vai tunga o tau ata mai elvisi io ia ai ona o wa le o to emisi se fuala au ingo e wa se o soronga le lei mai se uso e wa ka ba fa perke le nga fa fuala au ia le na tonu lava taola tatou papakiu so mai tal mai a mo ki uma kasi fa ko a sa mo o ke al Henderson ka o se ke al Henderson ka ke ale no McDonald's i mal pamu e ke pasi no pe sau mai o manurewa pe o lai te sau mai le tule ke sau ngai manukau i Cavendish Drive e te pasi loa ma le pise kadila ngai ai anga vale loa e kau loa le building mo le warehouse mo kona mo moanga i le fale tele na o inana e fale tatu papakiu le so taiao e mwhawhinga e oso mai pe ko ngeki mai i Puinui e sau kokongu le ofle sau le fale sa assemblies for your situe wa fafia ngai ya keti wa maliu le wa yai ia Charlie Reed e ai kolosi mai konga e te tau mai ai fo i ile ia na wotu na tulunga unit 2 to 143 Cavendish Drive Manukau mai les fulu tau already tatou sapa lo su tala ma wala ma moe pipi sosisi vai moa salaki fala au mar salaki pakeka ia atonu te o mori se vai mango po se vai fala pole se vai le so tau available ma o mai matou tatou feilo i le so tau po eso wata a faina o lo mai mo mai ai tele ifata lofa lava ya sauni e tele ifata lofa ya le ataua e tele ifata lofa ya Andy Ayolupo to o vaenga tulo wala swafa ia wakero ai mai se so mai kai po eso waka male fionga ngaftasi ia ma se ka ko o lona aso fa nau fa kai fo ile fionga ya fu mono ona o le amataina o le nei tautua ma le ngai kampangi ia o le tangata le sa amata mea whaaftai ei foila o le ua vea ma au fanga poto ai o le totele ma tātou fiso o tai iyo e ua mawhai e fo na mātou o mai mātou ngā lulue ma tautua ma au ona tau te maua umai ala ka ngaka mana mako producer mo i walanga i whaida mako producer mo ele pe yo isi ka haka ye fa mai producer ala ko mingo ika mai di mar ka suingo mea dato filo ile la so taiao ole ato vai e fo ile mata le la so taiao ala bakulu maka kaya e o tu taiao uma tua li ile si tiota na auction e auction na ko la u le si mata o mata ia dato filo ia i sai o le fa moenga ele le ona fa manino le fa moenga nei fundraising mo le ulu i taimi ua matou tapena i le matou malanga i le masino uni i le vaiaso mua o le masino uni o le matou vala aulia i le sisi ngā fua mo le ulu i taimi ua fa manatua i ma celebrate ia lea sisi ngā fua i Victorville i America i California. Lono winga between now ma le aso mātou te whai malanga atuai.
Ia, o le avanoa le mātou te sa ili ia. Pe anga veko le kau a maka. Ia, e tangi lava I lima isi taimi. Ia, le ala na o whai o mātou for the first time of ise fundraising a le Bluwave TV. So e whai malanga tuaila I le sisi ngā fua. E aku umai ia le mātou a team, whaafitai fo I le committee ma le wala aulia. Ia, ma whaasolo a tuailoa inisi o sisi ngā fua. Ma nisi fo I o mātou wala aulia. Nai Amerika, e au fia I fo I male malanga tu Utah. Ia o le mafu angala na. Ia mo le masina o uni, ma le masina o Ulai. La avaku kako porkalame. Avaku a koa marikako team. E fai mai o. Ele malo tele o Amerika. E amatala I sisi ngā fua. E tolu aso sisi ngā fua I Victor Viol. O le aso 5 ono fitu o uni. Maka I lau kalena. Poka I so holidays. O towi Las Vegas. O towi e fea lava e te drive. A fio atu. Tatou whelo ia ina. Ma e live whapitua foi. Ia e le tatou tautua ma le tatou o onanga. Coming up, I think, ele vaiaso le por vaiaso I ona tua e toyo o mai le tatou tusi foi lea o anga whaavae e Samoa. A ua place le kaku oka, saunua mai le professor, e tauan taunu mai ale o le whaiunga le vaiaso le o le amatanga o le vaiaso I ona tua. Mo o tau I Las Vegas, o te whailo atu, I think in 2 weeks time, ua launch I o tau ele le tusi lea. Tusi ngana Samoa. So o wike pole, au fo ike worry mai, o tau I Amerika, o le a longo puia li e tulava, vaenga o le a tatala ina ai le wha moe moe markusi. It's really, and I strongly recommend, mo o tau, whatau tusi. Mo tatou ni usila, a wako ke popole, a week and a half or 2 weeks time, for sure, wa tau nuu mai tatou oka, e ona toe whaasala lau watu fo ila ia le ilungo le tatou proklami. Ia, a wana I ngalo le whaafiafianga le poa tai au, e mai runga le whaafiafianga le a se uso, le fionga. Tasi lo tatou biggest fans, le tatou followers, o le sunga ya lose Dominico, Rose. Ia, malato wa onga, male sosi to tele I latou, lango sua, a wana I misi a whaafiafianga, junior vai lua. Ia, mal DJ, a misi foi, o le latou vaenga atoa, tatou fia I nā le fia. Po le astona. Ko nga mengi a onga mangai wo fa kasiko se Mary's o Kolisi o pe senga. Mai taua ia o la to fa moenga. Na sultala le ufale a fifio tu ia. Ia lango su e kera ku su e ia o ngoi kera ku su e o monkia Lose Dominico Masapina Stars. Fai ai wo fai mai asiata mali atawa ma sauni fa tau fuan tau kokola. But taiao mai le iva por se fulu le taiao tatou whailo ai le papakiu e ngisi fasisiranga e misiri Ne, whaftai. Ia, whaftai mo le rei vai aso atoa e whai tatou live o totonga le papakiu le aso taiao au proclaim le tau te ia e mori matou whamaroma le whaftai tele le tau te ngā ia o hafu isa matou tala ua pa o papa ma le tau tamari koe whafu ima ia matou o le nganga la vai ia maua le fia ma ia no fo fale sa tu ia ma ai malama I mata upu fa tai fo le sao le sunga le loia e ala le tulafono mai se fo ia o le fa ma ite ma to fa tala sunga le dawa share tatou proclame follow us on Facebook and YouTube channel subscribe bilungo le tatou YouTube channel felo il popkiu la so taiao ai tatou felo il proclame le song fua soifua ma ia manuia tatou felo ai Hawaii le weekend ai o ke oso I Samoa Mo ia ro blanca. Ka ole ke Samoa e tole ko fori. tatou felo I Samoa ile umi o lo ila ia le Pe kasi singaso. ia felo soifua Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one.
And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today.